adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 FM. adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 FM. Say washirawa ni obesa usunu eyana soretunu eyana manietunu uben waduboni nasu etuminya wuri abwati abafu nasu etumika uda Yesu dimu Bayen kante ya jase Abwebi ati gese Aseye wachirawa Abwebi bachi wosuna umi Aseye wachirawa Wabuna sapa ubasore Yesu dimu Bayen kante ya jase Abwebi ati gese Aseye wachirawa Abwebi bachi wosuna umi Good engineering, we have the corruption and good pharmaceutical. Net 3.3 Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 FM. Obema wakonsore Nasema wakumei Nasano diye Daniel Ochi Daniel koti gatabuo Mwamure jata Wana maya kwa mwabiwo Sewa nye Daniel Sewa kum Daniel Daniel drew jatabuo numu Na wonyi nabire omwasi Seye weshirawa Yatambo wa bakutu Yesu dimu
Another beautiful brand new day is here. And of course, the midweek edition of your most authoritative social, political and current affairs talk show. Matching. Yes, Sinko free break up himself part 10 ebebo for God Encountery. Shannon so mami. Radio Wuti in Watuni Dinsa Hinkai 93.3. Jumedian Sudin de Matching on behalf of the team. I don't pay ye ma watching ya mwakwaba. Kaya home free break up himself about sorry akunye so. Na ye ni Ghana nkomo. Enkomo ebeboa mo my Ghana timi akona ni ma fan into my pefra. Ero ne yasinko nya ye de ebrel ni a radio bi bekwa anwan ya no kra ne da hon so on peso beka. Ye de ebeka ne so simple de ama. Asitemo ya de ampa. Nasu adi say ya. Eradi de oni ni ma. Yo fa yesu sani kra. Eni na di kwano. Benya muso. Enu nti mesro. Because I say, can you ho? Sanse hana no crack kasa. Yes, yeah. How do you na. That is yeah. Adia back on say, Yatia say, what it is, Adriana Bonnie, Emma, we funu edia. And I drew any penny dano a bodun duma wasa. I don't ever hear any kind of credit yatro or ubuni need you quite so yatim didi. They move me a kind of credit yatro. I don't see matching. Ushiaye na uchiaye Matio ni ensu ya jewoso eye fearless and factual transmitting live on the frequency modulation 93.3 Ahinkai FM. Me pacho jumedi sene medical catcher on nyame nkwa. On behalf of the team, Edia mejeso obu ba ofori amanfo. And then so eye ukiada April ne de to so edunkuno. En kakra ye ko simano aduanan enan na abo apa no pa no nsia ho. Ye di wiembo bransem se de besia ko ne de mu nyina de be mana fe ye wie de aka de ato so. Anope osem in control. Say a free anopeya homachini mu hono ade ba no dia bom se nsuo na munum na kakra nsuo bom se munum na kakra ni tia na wahye ne nso de amame afi ye kwen anim prem tobre donko eho ekono o kire se nsuo no be petepete kakra awia ne bebo awia no nso ebebo afanfa bi afi ye kwa anwumrebre mu no a wo kire se ensuo no ebe petepete ewo apuye mantem emiaya hodo bebre no a anu nti ya no ahye ne nso e de amame nti semi bone tofa ensuo eni awia ene adiafra nti obi abe na famu de ototo nioma no ahwekwan abefa so a obeye na wo ho ankyerɛ me da se bebre Ghana adisie Oba ofore amanfo emam ate ediba ahinkai 93.3 FM Ubenwa duboni Nesi wentu minya wohwe abo watin abeforo Nesi wentu mi Yesu dimu wa Abu webi waturi Joseph Say Yehovah Shirawa Abwabi bati wosuna umi Say Yehovah Shirawa Wabuna sapa ubasori Yesu dimu Na no pe mami misa se wabompa ye wunya moya me pacho eya na waka me ho na ye nyina ya ka bom na ya bompa ye ya da ye nyankopon na se de wabɔ ye ho ban hwɛ ye nso na na duma dɔso ama ye yekoda se wufuo onamadom ani moburuhu so ama no pa yi ye ka te asefo nkwa wo mumu a ye kan ye ka ho na wo se ye de so aseda de ma de din kronkron ya nkonsuo ya nya adwuma bi e chen so ansa na Awurade ma de a chen na de ba ko no say we have become so familiar to say yekoda ma de a chen and until we do not see the importance of it na ye nyina so emfa aseda mfa ma Awurade so kodama de ache no my friend it is not a magic and automatic because enipa bebre nenra
Yeni omu kowura dan mu anka no pay omu hwe ni mu sa ade beche won. Unfortunately on their side, omu enya sa akwanya no me ne woka sai efie bi mu bobna. Aden abrantie ni munyamfo bi. Ababa wakukudurofo bi. Enra ye nyina na yekokoda kete so. Enra ye nyina na yekowurawura ya dan ahoduo mu. Yekoda ye mpa so na ahoden wo ho. Anopai na busua de won segu ti a won etwa adwo. Wo bobna. Enye se ababa wa ne koda no wodi moni bi o. Enye se brantie ne koda no wodi moni bi maame no papa no. Enye se wodi moni bi akwada no. Enye se wodi moni bi o. Weni boni bia ene bre na so na meniw mienu so sa de aton krofo ene omo bobna omo de omo nsegu omutie yi anka betimi ato yen bare urade amana pare yen anopai wakan yen aka ate asefo ho ahoden wo ho tekyerema da abogem ni moje di emu afusane a anopai ene yabusia santen yene ahenkan atiefo nyina nya ye ka kire yen yankopon ne se Asidan kanidin kronkrono ayeye en kanidin kronkrono sawama yenso yeda so tiasie siwama yenso yehunu ne han eni adechie papa ye wogidie ni enidaso ne ahotoso wo Kristo Yesu mu se wonu nyankopon wa free ni wa papa se wo yemu no ama ade ache ne kan ya kan tiasefo ho ene no obekoso akan yen ho obebo yen ho ban obekra yen ewo ne nsayam na sede na na waka kire David no. Oh, see, David is a man after my heart. David is just like my eye. My prayer for you this morning. And say what to me when you bompire there radiasia. My prayer for you this morning. May the Lord preserve you. May the Lord keep you. May the Lord continue to lift up his countenance upon you. May the Lord continue to be your refuge. May he continue to be your pillar. Omo hobai. Mami awe pia wo koto anopai. Obeta de wate. Anopai be yi wate. Anopai frase se o declare o kan niema papa de ama ho. Anopai tiasie se urade a wa ma de ache wo no o bi papa bi de ma anopai tiasie se eniema bi a wo de won sabe ka no urade be ma na yie sanse wa hye mbo se ba bibia ye de enan ebesie ba bibia yen feet will trample upon no urade so wo de be ma yen enu ti ka tra ho se from the crowns of your head to the soles of your feet is blessed. If you tiri so ekosi wonanga se baby bia ye nhira ni ode wa no beka be ye nhira ni ode wani behwe be ye nhira ni awo wode won sabe so be ye nhira baby awo na be sie rade de hobema o na so etumi nya wo hwi eni wa bebre na beka so en so intimi nya wo hwe we got God on our side so I say Abu Ebi watching Joseph say Yehovah Shirawa Oh Yesu dimu Say urem fie Nyame asem no ani eguso aye che no and into me pacho and Raya can kind the book of Job chapter 22 the verse 28 ya can kind Radia sem my yeti asese nia yedi ano beka nia yen ye bebie ano aka no or see we shall open our mouth to declare a thing and it shall be established na ye bebie ya no ne aka biribi hwi ne kura de o se na mo bebo mutirim o enti minim ne awo utubi bo mutirim ka minim ne awo bo mutirim ye bata no pai Awurade asem se na ye bebo yetirim aka biribi ebegina you shall declare a thing and it shall be established eye borofo ubebo mutirim aka biribi
na awurade ebema no agina anopa yi so ama osa akwanya no a wo bo utima kadan yemfa ne se woni yi omampani akufu ado akọ Jubilee House woni ni duru ho no wa no ka kire say my friend bo utrim ka bibi na mema na bam bo utrim yenko asantememu otumfu afro do akọ manhia o se me nana bo utrim na kanea wo pe me de bema wo anopa yi se wunya saa opportunity no a eden na bo utrim aka anopa yi se wunya saa kwanya no se kabiribi na nea wo ka no awurade asem ye te ase se ebegina anopa yi de na wo ka anopa yi wo no you are so entangled to the negativity to the extent say ye shira wo kra no se munya me yare ana wo de ne ye de anopa yi se wo gidie se enipa nimdie mu no in human wisdom no udim say from that angle otumfo afra wo ba na himfie manhia no oka kira wo say me de hye me nana ka nea wo pe na meyama na wo gidie say ono a wo ye nipa mpo ka kira wo say ka nea wo pe meyama na wo gidie say se oka na obeyama wo a anopa yi awurade say me nka kira wo say on ebo otumfo eno do mu si amaman enkonwa so wono no obo a president for eno do mu sisi amaman ahodo so wono no obo sa ahemfo no a yetimi nyom mu gidie na omo ka bibi kire yen say we should do this and we believe say in return we will get a result no and pay God himself is asking you or bisaw or ka kire wo say bo utirim na ka bibi na begina ede na wo ka na watwi die na wo bie wano aka de ato wankasa wabrabo so obeware obetu kwan na watwi I don't know minim I don't know what will go through minim what you are battling with but what I know and what I have come for and my convictions enyina say we have God on our side. And Onyankopon na ye kana sebo is the one who created the universe. Ni awbo soro ni asase ani mu niyoma nyina. Anopa yi ewo mu se emu odende but awurade nso ka kire me say mema me nhwe the economy of Ghana. Mema me nhwe the economy of the world. Mema me nhwe the situation, the present situation. So wo share the economy of Ghana one hwe ya be sase say wo keka ensemboni bi but nea wonnim ne say awurade asem say nea obebo wutiri mu aka bia begina papa o boni o it will stand, it will established enti wo de no a wo bo wutiri mu aka ne de we he media no pay you have the opportunity, you have it in abundance to declare a thing. But the awuba be bie wano na we declare no, it should be a positive thing. Why? Because you begina anopa yi ni awubie wano aka de agu wadwuma ne so no ebegina enti wo kan kan yie anopa yi o store na we bie no asem bia ebe proceed out of your mouth, it will stand, it will established. Therefore, I entreat you to be circumspect about the choice of words. Awo oma ho kwan ma ne pie firi wanum. Men so meye yie ni bi. Nti abrabo ye be yie ni. Those are negative words. Na ne wonim ni say wo kan say ni nyina no eye yie o ejina. Bone na wo kan nyina no ejina. Because Awurade asema menu ate ase in the book of Job and right kenkan chapter 22 the verse 28. Osina nya wo bebo utirima ka bia ne begina. Anopa dia na wo bo utirima ka ma na gina. Obitimi eka kire ne ba se wo de ka hyen koduru. Obi kura timi ka kire ne ba se wo de toton pakọ na be hia difo. He o hia difo a wo benyem no de bebre wo. Ni awo kan de agu mana bra boso no madam bra ebegina
Awurade asɛm na ɛka ɛnyɛ me ɔboba na meka. Awurade asɛm na ɛka. Awurade asɛm sɛ na wo wobɛbɔ wo tirim aka biribi na ebegyina. Papa ni yebɔne nie. Madam, ma yɛmfa papa wate. He, wobɛyɛ yie o. He, akwantuo no, wobɛkɔ bi aba. Mesi wobɛtu kwan no ama ayɛ te sɛ maame no obɛdi adanse osiesie aso ndɛm no. Maame no asɛm a ɔka nyina sɛ ne hawe wo wiase nyinaa. Ɛne sɛ ɔpɛ obi ɔyɔ no kwafo a obɛtumi agina ɔno ni din mu. Akɔ gyigyi sika, ɛnyɛ Ghana hawo. Ɔkɔ gyigyi sika wa ma no ne. Ɔba bɛboa no ama watimi akan sika awurade ɛde ama no afiri na dwuma mu. Maame ne hawe wo wiase nyinaa no. Anɔpɛ wo hawe wo wiase ne sɛn. Maame no ne hawe wo wɔno ne wiase ɔwɔ enkrofo bɔ mpaye awurade yi bie kwama mio ne enkrofo blow tons keka yi no. Maame ne hawe ne nyinaa ne sɛ awurade ayɛ na dom. Wayɛ yie bie nyuma ne nyuma no so nya Ghana hankoa ama no ne nyinaa wɔ hɔ. Ɔpɛ obi ɔyɔ no kwafo a ne sika obedi no korama no akan na onwia bi na ɔno nso so ayɛ ne yie. Saa kekewu ɛne wɔpɛ onya bi. Omo obenya omo nyina adwene nya papa. Ohunu sika no a na sika ne fofo no. Owiasa. Nti maame ne hawo nyina no. He, anopai maame hawo awurade ma ne nya wo hawo bi. Wate? Awurade nsira wa ma ɛwɔ sɛ wo trans no bi sɛ ye na misika ekura me dem die wie. He, that is the blessings. No pay me we se dia ma wo se awurade nhyira wate awurade nya okese he wo tie radio but wo be tie radio ayie wo tie radio na tie but radio we ya wa choose ya henkan a wa choose se wo tie na wansan tie program bia na wo tie ma akye no pay no. We have a covenant with God. Ye ne awurade wa apam ne se obi bi obesori anopa tie. Listen to the content of the covenant that we have with our God. Na radio doso, na programs doso, na ono beka kire ne ho se, mede koto ahenkan na makotie maache a oboba e na edi ho kyeame no. Sa onipa no, wo obre nso ye, se awurade bekun oboa. Wo branso ye say yade bi pa bi bekun he se me ka kire wo se wo nyare ya me twa ntro wo be yare na mom awurade be san yare wo be jewo obi ka kire wo se obedi nyame achi wo nyare obedi nyame achi obe fa niam nyina totroto a na wabisa ho se eti nyankopon ma obi nimde so wo me doctor no wo mfa nsa hefo yare ye wo be yare bato ho beto he edru ba bia ni da so obesa but awurade be piem. God will appear. No dey da so dey abro or the solutions in dey abro. So wo sorry anopa na obotrim say me tune in na makwakotie ahenkan maache a he apam no wonso so wo de wo ho abefore wo ye driver ni watwi obi ka atwi wo ho sa apam no wo do ho abɛhyem awurade bɛma wo nsoso watɔ ka ɛdansie awurade bɛma wo nsoso wasibi minim ne ɛda wakoma so bato de ɔsɔre anopa a saa kwankyere ya ye bi wate na fa wo ho bɛfɔre apam no onyankopɔn wɔ ne wo mo ɛwɔ apam ɛne nante sɛ woni mu ɛwɔ bible nim ɔsemo moaboa ma hotrefo no ano wona me ne wo mo wɔ apam ne bisa sɛ awurade no wɔ apam ana sɛ awurade ne woni apam a obetimi ne apam bia ona nano mo ɛne ne nyaaye no wo do ho afɔre saa apam no ɛna yɛn so yɛsi saa bukyia no wɔ ha yɛsi anopa bia wo wadwuma ɛwɔ ho wasɛde abɛyɛ nyina ne sɛ wo sɔre anopa a tim radio no fato ahenkan kasɛmi kotie maache a oboba edi ho kyea me ɛno ano no saa apam no wo so anya bi wobɛyɛ yie wate bra. For we shall declare a thing and it will be established. Niebebie ya no beka ne be ya adwuma. Enti apam ni bi ene se enya de a wo betena ka mu
na sembenya yese ka na akwa akonya akwanhia adan ya na asema city mu bi se wo utie radio yi utie maache a out of range. It will never be your story. And on any yaka I would a day at the team ho. And in tis a would take care mu na driver no or drive car no recklessly. No one can't say message me no she can't ye. Now what's name with the cassa me went near radio or pam near radio or pam when you bounce when you see you. So I say a radiama ye to me no the ama no so no say or the adrenaline nyansa ka ho yemfa nya adwuma. But the covenant is there. And the covenant will remain. Christ assume you in kayen ho. Na do no so mfa mayen. Bebre ba me kan nyina me ka kosi sen. Awurade de tumi bi adua wo tekere maso. Ena no nkomo anu woni Isaac edie olumai wo mo bo mo nkomo okukua mu hono mo a sikoni onu sikoni asi bibia bokode so adom na ehumobro ya wadaroma. Okay, na tu ani hwe ha ena otu na ni hwe ho. Otu na ni hwe ho no mo anaje se ababa wa wenya mfinhia no aduasa enum aduasa nsia ena wo bisa sinti wo ye sure se gewe obeware. Isaac hwe ni bi se no asem wa papa wo bisa ide ye tete ha no mo ya no twokrodo nyina ye tumi nyina nya ho ne wo se ne na no no mampani akufu ado ka se tumi ne nya mo ho ne wo mo ho ne wo na wo awurade a wo na tumi wo bebisa me se ababa wo wenya 36 years obetumi aware ana na de eye den ma wo awurade di bie ni ho no mo eye den ma wo awurade afi akire nti asem onyankopon ka kire no nti wo gidi se me metimi aye no se ya me gidi mi tiri mi egu mi ti sumpo ne dodo wo nim na ware na wontumi mfa ma me eno se sa na tie dia kasa gusa baba wa ne so kasa gusa baba wa ne so kasa gusa maame na oyare ne so kasa gusa bonyini ne so kasa gu abrabo no anidaso asa no kasa gum ebe ya dwuma o hyase se o kasa arobe wo kasa ense me na wo ka enkonkonsa akutia anade na wo kan otan ni anitan na ntintwitwa kasa ena wo ka eka wo nko a na nka aduane a ye nyina ye maso a na ye de awura ye numu no eka wo nko a na nka me de me mabiso na tofom eka wo nko a na nka me nya bi mpo ni mama so eka wo nko a na nka aduane a awurade abose wo de wo nsa na befa na de awura wa numu no wo de nka eka wo nko a na ye de me de nam droben mu eno no mem nti wo se kasa na ne abeka ebe ye anopa yi emfa nye nkomodie ene nkrofo nko kasa ene ene no twaso hyase se o kasa na ebeye yi oyeje nyankopon obanyankopon no nkrunkru nyankopon eyire so kire so seden oya adumure obehwe so na omu yengani mu aseda ofremi obowo ba ofori amanfo mese na awotwi ye beka osoro kasa ne de he ene bi ne medical ka kire wo no ka asempa efama wo ho na nya wodi wa no beka bia papau bonyo ebejina Christ asumdwe nkan ho sports up next Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time. NTN live ewo Facebook obetimi adwene yen ewo eho no mo sanso so na YouTube no yaba ho enti baby a social media no so baby a na obetimi adwene yen abusuafo nso atena ase wa ha no mo na Kofi Agiri chen pilot the way ode headset na awura na so na ne moma so nso tija yiro no abrante bia bokọ de nyame adomo bia kamara nso nyame adomo nso me ho ye pa nyame gusu kita yankra sa na ukotwi pilot aeroplane anope ya na say adwuma de enum na say na ye emframa adwuma di ozaze enti bia yetwi he na wi mu adwuma na ono je say ono de etu ba ye de kasa na etu ba ye kasa enkubi I see ba kasa no na eko I see na papa ya den achocho no ya mo ntimi ntwere wo inside home you on ya na bi mo no jaw na tim to ba na asemo
Ba se bibi aboko e ba de owo bibi aboko ya mi adumo wo be dua 430 crash so wa bi be ka chire ya mamu 1 hour crash still mon ka se mi adwuma de ayara mo kan mo ajabi mo kan mo ajabi kan ya jabi samsu ne ho ya David ayara mo kan mo ajabi o tumi jabi o wo kan mo ajabi state of the nation kra nya nsam ni nyina na ye kan some de no man mo kan mo kaka mo kan mo bia omo kama ye nyina o kan mo hwan omo kan ye nyina yetie se o de o man ne bo bre kwa kwato dwa ntia wo se wo ma ye hu o de ko tu dwa na ade chi ade na esi ade cha ne aka ho ye di hu nkoma na wa sa tro fraba no asan tro foforo ba afibium ye hu hwe o hu hwe sen de o tro ba no ye hu hwe awa tro ba ezo mu ja tro kwa bra po boko de ara se Abowa bibi akama obe to ka che Ghana fo ma ne se otiri du anu aye ba ba kana want me anya bibi akama obi de radio ma ye de sum Ghana mai mo de wo sum Ghana ba ni ntro what does it sa no pa betra say yes boss na bi en red mi si o nyame ya do ma de channel pa awon Champions League ma be ka ho asem na nda no pa mana manka ano we di ntro eni bi no mo de sa no mo ye no ba ye de ba e be ka ahemfo no wu no mo nya no pa amo also mo tro ho say state of the nation state of the one obo yes sir do sometimes I be I do mre bia na heading e was say Ghana na ewu mni de but en kakra ni odien cruise yeah I say Rome was not built in a day and the omuka ni pare ja but say en kakra untumi mfiti preko pe say mpese o man ni gibum enji bum ba bi enipa le say nipa ni bi gibum na mama bo bi ora say ba bibiri ni abre de ya be din se bi o man ya bibiri ni bre chen kakra bi ni de ba say bibiri ni afili kama say da be kakra be ka chi no so mituma de bibiri ni betumi ahwe yes o mo sabe tumi ahwe o mo so o man peni de enya na sabi o enya na obeto aduana ma wadi o but enya ba ku mienu miensa bi o de be gu akwan ye no mo de be gu akwan se wo mi ahwo sabe bibi a obetumi aye ora say enti na no say na ye ka say oba ye Ghana ha mo ade enti a ye de sa religiosity no ye de achire ye hu bebre no ye system na enya adwuma no okwa abruchira system ye adwuma obeka tell say mpa no bokakra bi koto adwuma so but ye he na ewuku ade ko hwe asore bi omo tie ginam kaye za na ade asa ekosi anwumre obeko fi na komodo ye komodo yakopon fi suru mfa abruchira omo ni sa time no o kaye we ne ba won so no mo nyina kra de waja ho so ati ase ya me fi suru mfa duane mro enti bibisa say esunu nyankopon a abruchirifo ne som no ena su nyankopon en so ye som no wa ha na ene ba ko oh o show ni abo be san so e feel wa kan keke na chi na mo komra uma de konti America siro adikonti a nkofo e hang om ho mo e wo Japan no e say o feel ni nua ai into o feel ni nua na ni ewu o feel say we di nipa dudu ewu and make I had you no there was obekope black sheriff ni nyom some boti who never their hands in the air it obi there was a train also momu used train near the day and okshenko for boso ebia ye call from but I hanye TV so nti ya no wa ben microphone no ha radio TV no a ukoye no ebia train by say bia from down to ebia chance okona train beba ebia 15 minutes time and I say bia train beba 7 o'clock train by 7:15 Unyans wa kwesen ho ade ya wo disappointing crofo ti wakuno nti ene ese nka ko bonsu di nka nra ko wa send that ho because we catch them say by 9 wo wa ha about 10 something answer nti wonu di nka onye den adana sha se wa ya nti we di man no so yakopa na dum but unse ye enye part of us unse a time a covid ni ba pa no Germany omo finance minister no or catch them so obeboa mo economy no agina yie but already we ene ma economy ne bossa wo say ye nyina no amem and on one can resign here
ba ko kra de ti sisi so kokun ni hu se bibia sa nye krom And they but feel ye say- Ghana ha Some say- kind of for ya ono ka ta beza ke kan bia chiro Oba ke kan bia chiro. Iti obi wo so mo krampo mu di Bible mra no so sin. Yen ya. of course So ati ase. Say ye nyame so no bible so man chiro ba nje ye and I'm say se wunse Ghana for the bibia je se no wo hunu TikTok a wo nya hunu TikTok dinti ezo o ni di aduan grow ni David o sha tali a TikTok o koda TikTok o be yese ya tinu ro no ho ye say ye basachi adefo Facebook no be hu a se do ya abuse bibia ye nsa besom wonya te se ade o no ma be bo no de no kwa mensa na patu ebenya mu gungurungu wa no ma masters no ye de he no da o dum ngu ye ebenya mu gungurungu masters ba broni no ye ana ye de wante e ma tie e onya wa se na me kan broni no ye ne nsa no ono mu no kwa ba so bibini ti se jot ono de ye biribi yes But bibini yeah, e kwete se no jot se jot no me be ni se be do nya te jot wa jot osoro no patu akwala 16 years your man is come go to school fees on go tia na go to jot no one bibini that time no your problem broni sua de your problem Ada say. papa but wore hwe ye youth nkwala ye sisu na edu animira a ye se won nante na hwa de se be hu se bi ti book hu sua bi omo trousers bebia e boss no no mo ne guess nkwala ye abu ha ma me afia broni ho menim se ho na ye parliament what I say be that time no obi nso ti e bi laptop bi hu e de esua bibi nti se ya na be ko na erani hu ye mobo oman no omonyo madwin so me ni ne yenso so ye hu so ye Ghana fo no ye wo mu no yenso ye adwin se yenso ye be ye hu ye ena ya wo fom so na ye hu omobo no mu yenso na ye mu ye din se hunu no pa proper one no ye na hu omobo no mu ongongo hunu se minister bi ba animire e bi ogina sa kwan no e ye sa de ni bi da ensi o ma hompo ora ze nkomra na no pay mayemo bibia kwa basonku bi embra hinkan 93.3 so agudie mu nsema so yatena se yabo nsema ne bede ya de babija na no pay medin ede Joshua Kwabena ejanim Yosef Ajiri wanya atene kadada obrempon wo pokuware etechiri Raymond Ashetewura tene Ben Mauli enso abekan ense ni no edi dwumadi no enso eba beso na no pay edi kan yan fasida Emma Jubilee Hospital maso aseme da agudie mu nsem no eba oyare hododo dan nyina me bodon me ka kire se yaria me so kopie mu Jubilee Hospital na fa yare san kona kwajibi na bibia nso enkoye emfa ema yaria bia etete we ha badwen bia no ukopie mu Jubilee Hospital doctors na nurse obegina nso 24/7 ahwo ma yare wanyina enso etimi atu ayira ebia lab na person of bipie mu Jubilee Hospital afi pharmacy edo na person of antenatal care postnatal care afi theater enso o surgery operation for mepie me na yemboa me o sa ekwan so maternity enso elho na afi ultrasound scan on so ba idi twa scan bi ne no pese o twa bia no oba yebetimi aboa na bibia nso atimi akofan edi ama afa yare bi achew anase ne yare bi akire wadwen so etete uhu sene no baby a ode eko usuro fere so bedu nkomo edi akire unua bepiem na fe cancer nit no yemfa mboa sa kwan ne so afa wani na ehawa bepiem o Jubilee Hospital diabetes and hypertension for ne fere no pa bia ne chekire enso ekoso edi mam kanti ho ndide na opa to di bia no benya bi ato enso o Jubilee Hospital o ba no kita insurance nso dia yebeje na yahwe yi Odamboabu Road Amancha Bridge ne so how no na ewo 0244575799 0244575799 na 0241784645 0241784645 na oni edin komo na bibia nso atimi akoye na soboti no nso aba we soboloti sobolan kasa kekaduro ewo mhwentia kan pepre aburbe moko na yakan bo yayam no moton edemo ase soboti eye edema infie bia wadi bia ene 100% natural unuma enkofa habia enso enfamro mo ane no mo liver problem mo hrawa no edo etimi bua prepra ho che na nso timi di nchenche na bibia nso etimi ekoye edema afi high blood pressure for no so soboti aba ebetimi aboa ateso de mamo na bibia nso akofan ede ama open dudu atua ayimina enterprise domi market akra ona meja do so pom atu fe number yi na ni penfo endi enkomo e number na 055 111 9620 055 111 9620
020 and 0244 087695 ofra na yedi nkomo o achem down no dia ene efre number yi 0244 878763 0244 878763 okopie mu odan roma na Antiajo provision store ebi Hof Enterprise benye bi no wato Alaji Hankuli Enterprise afi Mary Nkrumah nso aboabo benye bi no wato na bibia nso akoye the man na ya provision store enso bebre na busu ho na afi rugu nchemu dan opposite snap yaba na esedo nchema store no ya de ni sister vero nso de no ho no benye bi no wato na bibia nso akoye the man henka fe nso ba so boti na busu a benye bi no wato na bibia nso akoye edi ama yen hyen semna se enfree Great Olympics bobo korumi nkodi nkomanda no pai enso enfama na enreda ene se beto dwa se Olympics for chora koma jeff for se enya de ometumi atakoso se akan ewo aya Accra Sports Stadium eho no mu biem fi se enema ba ku mienu bi se da enkoye enfremo na ebeto dwa se mpinfo atum so mo konkopiem osogwa akopɛ enka ne bia wafa no musi o maka ne nkonkosi akan no ene se Tamale City for the nsem kaka beto dwa fi se na otwa wieye omni Great Olympics ena ebo ni na otwa biem no omni Heart of Folk ena ebo na ensam am de beto dwa ne se game ni de enya de ometumi awesi akan enso osogwa akopɛ efi se o calculate from Tamale to osogwa akopa na se kwan no ewo ye pa na omo se omo ye madwen se nkomebo aye Great Olympics ewo Accra nkomo nsanso enkobiem na nkamatena abo Heart of Folk de no na so de akoye de ai se bi ombo wi omo san call back to Tamale ansama samba osogwa akopenti nkabaya empinfo enhwe na fei omo enye enfamo a we ensam kaka Tamale City enso edabatuja we entosun na from wafa eba Accra say enye 2 hours kra won so my preparation we anti koy so betimi baby apese oda no betimi ababeda o betimi ada vote ho no na wasan aba Accra ba bo game na watwa so Accra ni vote dey say enye events Accra ni kuma ya ho ya na yo mo ya bo mo tie mse mo pe bibi he dia she my nto ansem no se na fei yempie mu o boxing mu obeka ya na wotwe wieye ya dia big bot kese pa enso etime eba so we no na eba so e Copper Box Arena Queensberry promotion under in ne no eba so UK Mpatembo no baby we no na a light heavyweight contest na eba so fight na between Sejima na se Ghana ni na Messi na kopie mu UK boxing is here there all boko na nim no ne ntanwudi no Freezing McBones ene Ochideli Sharp ebo no ene no round 4 no ama ne no timi edi nkunuma bibia nso etimi akọ fine edi man no na renchema na se boxers is here there ne ho ntre ha enso age Ghana no ya brantie and se Jima na we ne no na se Ghana Boxing Authority president din edi Abraham Kote yebisan se brantie mu batu sada friend se obai omana vomba ko nkoden emfa ema eye Ghana na ochirema ono de ontimi ento emfa phone emfa brantie ne mu brantie din edi se Jima Freezing McBones no so person ko edi ma Ghana dia eso no afa phone no frɛ na afi authority nso no agine tumbie ntie nsema na se GBA boxer GBA president papa ndin edi Abraham Kote edi tudwa. That is his second fight. Onuna on contact the Ghana Boxing Authority. Say it's not us to go and contact him. Maybe he's fighting under the Federation of UK organization. So if you want to fight us as a Ghanaian and other things, he will come to us. The training, the way he rounds and all those things, and that is the spirit, you have to focus on his training. The boxer now to me training, you have no future. Since our training we will urge him. I have asked the contact there in UK. Our rep from the UK side to contact him and see how best we can also support. That is the situation. We've asked our man get in contact with them and then see how best we can also support. We Ghana Boxing Authority President Abraham Kote ni nkoma odi jaye enye na owie pe na Sejima boxer na enso ekasaye oso ne waye ever ready se bia Olympics bi na se eboso na se Ghana tunsa de friend na waye crowd so ba beginum akonkuden e da ma Ghana se Ghana ya friend na ono no oye Ghanaian into be ba na fe abekonkuden e de ama Ghana yentense ma Sejima Freezing McBones e de tuda. At the moment no kromo and the kromo so na me say to me next year na me abdomina on my Ghana tennis after me say Olympic because ni here one and I'm club number 3 me sure man no for I will be very happy to take Ghana to next level. I just doing what I'm doing and I just proud to
do what I'm doing to support my family. And I'm sure I'm in trouble, man. Nti wey freezing my bones papa ndin said Jima ne come on so odi agyan eni yenda ni enremo ewo Ghana under 17 afen kodi nkomo akran so emfema onim se ebeto dwa sama kopie mu ewo Serbia ninina UEFA under 16 development tournament eto dwaro kopie mu ewo Serbia ne potema ana se dwumade kase no enso top fem na endra ana se bibia eba na wieye na endra bia ba na wieye no na se Ghana ana se amo adi enkudima che Serbia amo first game no bom ekane enan uremu a esom second game no amo che Spain for ebom ekane miensa amo team mienu na Andrada amo che Switzerland ebom ekane miensa amo team mienu na eno na se coach fa Karim Zito wono adede enkwalai ekokopie mu ya twebene ne di nkoma akra na ebisa nse ekwan ba so no fire ese organizing ho free place enya squad omni bobo sei enso edekopie mu tournament no ase kwaya ya faso epen kolai with the credit to member technical director of Ghana Football Association. The FA chairman and then the whole regional coaches association chairman who say ye 5 coaches na ombra pram for orientation na konko scout to the whole country on under 15 any under 17 and out of 8 ya kan yina do me 248 plus me am ginai obi enu am makofano lai obi enu yakofano omo ana ye de won ye adwuma na itibi squad wey ensama se coach fan Karim Zito ede tu dwana oba bawie no ana afi ode nsam kakra de tu dwa wose tournament na se de omokoye no eso ne nkwara no ekasaye se kwa omokokoko ne de kunu mu odende nenso omonyina omo ho se de ombetumi age cup ne si omo na so na se de ombetumi enso akam ho asempa de to GF4 na afi eniama koyie ede amam yentie coach ya fan Karim Zito edu hono na passport asem ID intino ekika etibu mu ayese na yetimi di kolana beduha na all tournament ni for development they gave us a 207 16 players and then 284 players in all 20 players in Ebaha no so bibiano in fact blendi current coaching of pressing Nemanema and sana yedi Ghana so edi kan we are gifted in terms of talent there we are gifted at this level I told them this is an opportunity for them to prove so that Yebefia will also go to talk about transition to the GFE and as in the FE, and anyone else come and choir on Befaso now Oma pushing Kwalei. We ensama se head coach edema under 17 Karim Zito edi etu dwana kopie tournament na so dia na se modern bonde na ekedwa ye papa Ghana under 17 eko kopie mu no se de midinka eka no first game yamone Serbia na eboy omo choma bonekano 9 Serbia entumi antimu adabraka okopie second game no Ghana ehye kanu miensa ema Spain etie kanu mienu ndra game etu dwana Ghana ebo kanu miensa ema Switzerland etie kanu mienu esa branch fan Ramzi Asumadu abrantano ebono modin ye papa ana fe Bosman Debra enso eboye ema senema ekoye ema omai konkon Ghana na kopema ese goals awode onde ese 3 games eboye no ye she goals makumaku edu 10 goals ana se Ghana esha ye concede 9 enso tournament na sia na ese modin monde ekedwa wey ensema se free ana 17 for aso ye eba ende anopai Ghana Football Association enra omo launch foundation bi we no ye fan GFA Foundation now after the launch president Edema Ghana Football Association Mr. Edwin Simon Kett Okraku HHMO Foundation at the property inti omde ebabaye omsende no ebebezi on community development ni nyane say focus nbako nesa pomudimu health na fe education afom yenu free one so donation nbako so ede ama groups na fe orphanages na bibia enso etimi akoye ede ama GFA fo no omienu susu nchan ya omso nba behwe ede welfare of footballers na fe football officials na fe bia so etimi akoye ede ama Ghana football enti ensema Mr. Edwin Simon Kett Okraku GFA president edi tujwa. The GFA Foundation will be looking at community development, and here the focus will be on health and education. We will also be looking at providing assistance to underprivileged people and groups, and here we're looking at donations to orphanages and groups. Reduce, reuse, and recycle initiatives, educate stakeholders of the game on hooliganism, fair play, and integrity,
and most importantly, support for welfare of footballers and football officials. Into way sama papa ndane Edwin Simon Kett Okraku enso ede etudwa na ye bi amrafi wo ho. Nyawe mo sitetera. Kabele ko mara ne na Kumasi Asante ko so ede fi won mo e ba ne se obachwa gata ko pim papa e fa na Akwasi Apia former Blasters coach no no edin komo se omra meboa na fe papa e fa na Gazali no omeboa no na 8 matches aka no omomboa Kumasi Asante ko na enema enkoyi emfemo asinto senso akasa so na Branty and the so the Christopher Netin so akasa dia fa a great Olympics dey no ho but to the almost na banti me fa nu se wi e ba na fa be body akire tie fo ntima embra na fa yemfa an efisem no emfa embra ma amono no de no enso emfa ma Pepiase Ampedu Enterprise we mo na ye mana se ye nyina Pepiase Ampedu Enterprise in fact or the air gasem cement aba for the 2.5 hour and afedo nchima 32.5 hour no and also ebebre na aba afeta 2.5 and no and also aba we na cement no ho din adwuma de bia odi bia no ebetimi edi ama no be bia so etimi akofan edema iron rods na person to from 16mm akopim quarter road no Pepiase Ampedu benya bi no de amount na be bia so akofan de amount afa wasu dan wie open roofing sheet e de aboso a eno ane Pepiase Ampedu Enterprise aluminium no ebi ho Alosin governance steel ebi ho afa IDT ni IBR nyina no benya bi ato o Pepiase Ampedu Enterprise valley gutters ni roofing fret nyina no ye de bi enso aba enya no nko afa blocks na opato e de steel down there na se no ane Pepiase Ampedu Enterprise 5 inches na fa 6 inches quality blocks no solid one no ebi ho sounds na 5 na fa 6 inches block no na se hollow one no so no benya bi no ato na bibia so akoyere mantene ne ya dance oni ma dia eno ane Pepiase Ampedu Enterprise o hwe kira kwan a na se opposite Achim State Junction na se honoma ne ne ewo Ababu Road ya so ne ne o hwe ya behu ye fre number yi na oni ending komaka we chenyina 0244 166 937 0244 166 937 and 0208 299 115 yes ayan samana se enfemfri UEFA Champions League enra and se kopim o Stamford Bridge enema no ayiriye papa se games outdona and se ko ekoto fem nendo kopim a Rodrigo ebo Madrid ema mo Chelsea egwam academy nu a amantumi antimo adabraka enti aggregate no say eneko ekowie 4-0 on aggregate as a Madrid qualify and so ede remo e Champions League semi-final na se ndo de film and so eba eno no na kopim e Napoli game etodwa and so Napoli eshe kanabako na ma AC Milan and so eshe bako na first leg no AC Milan et Napoli ebo mekana bako a amantumi ante enti aggregate no ekowie 2-1 as AC Milan and so qualify eko eye omonim enti semi-final no first parents no say na ebesi akọ Madrid ebesia AC Milan na omodi abonia we match sese endra etodwa dimu nsem no ere agya another UEFA Champions League no quarter final round no na say Wednesday ada games mienu na eba so kopiem o Allianz Arena Bayern Munich na say no ne Man City e aboni first leg no Man City che Bayern twaneka ni mien sama Bayern enso entimi antika ni bi ene na say 7 o'clock na say return leg no enso eba so afa Giuseppe Meazza San Siro Italy no 7 o'clock PM no ya dia Inter Milan na fie na ne Benfica enso e aboni first leg no Inter kotwa Benfica boneka ni mienu a Benfica entimi anti second league no enso eba so ene uremu na sensema eba na se perfect Frank Lampard ene nsem kaka betu do se enra de ne man sedan koyie amfama Chelsea bobo kunu de ne nso gidie mapa se Chelsea ato nsuom no omesan so asore agira mu na so na febia akoye ere amam bisa ugoremu a ese season ene ma ensedan koyie amfama Chelsea coaches makoma ko 9 ene abafa adwuma no so still yenseda ehunu bebia amade ene ma ba kosi ese Thomas Tuchel ebo adwuma no efiti January mu a ere pe September ene fe perfect Grand Porter be fa adwuma enso September mu a ebe pe epu mu na fe Bruno Sota na assistant coach ona so be to aso kaka ene fe Frank Lampard enso be fa adwuma na so still ene ma ensedan koyie Lampard se be ye ene ti Chelsea supporters no omo enya abotre Kofiti ama kan enso boxer na ye di tuosi ni so eje ni watch no na 72,000 pounds
£72,000 and Aaron Roberts di etuosi ni so a omje eye ne watch no ka said there or say that police force o ma ye dwumaden pa ma ne watch a watch eye £72,000 no ne saka no say watch ne saka no on sanso mbobio ene mo de ko charity ko donation e da ma charity bibia so etimi akofine and so the man say ye hia kotokuro £72,000 we got to watch yet some so enkonko pemo Benfica bobo ko na fe ni nkoma aka enso emfama enom gina kono as a game na no odin ye pa first league no Inter Milan ko choma bon kan ba ko amatumi ante eno na Sabrenta Fer Antonio Silva o ye player sina kan eno Benfica bobo ko ne nsam kaka dia tudwa was season de amomodin body ni na yes game sa amobon wo away no eno de so amko amoya de ye papa enti o gidie mapa se eye game eka ba ko ya show no ometumi akwakote na fe ama qualify enso ade akomanima we nsam kaka Benfica Brantia Fer Antonio Silva eriajai Vincent Company enso coach Edma Burnley minu ka said o ma qualifier EP on the next season on be ginemu asia kan wo nanso minu ka said ye Tottenham was minu ka say muni coach o msa Brantia no mo hwe adwuma wa ball Burnley na mo hwe eye adwuma Mikel Arteta eye Arsenal o mo gide say Vincent Company ne adwuma Mikel Arteta eye Arsenal no be na be bi Tottenham no bibia nso tina ko de ma no nti minu ka say Tottenham fo awura mu sa Brantia ne Vincent Company o mo ehia no yenda ni remu West Ham United bobo ko ni nkomaka enso enfamana ko West Ham report form bande na say David Moyes eniama ensedan ko ye enfama pai enti likely say season ba na wie ya o de bobo ko no ebeja wono mo ade akọ na report say APP banda ropai ene say West Ham ene former Chelsea coach ya fa eye Graham Potter enso edi nkomo say Potter Chelsea nya ya ebia West Ham de obo ene abetumi akoye ade ama ene enti report form bande de na so mo pano edi nkomo na say David Moyes eja ho na say Graham Potter alfa dwuma no atoaso na Bukayo Saka na nano ada Arsenal any West Ham no Abrante ko mese penalty in fact Abrante yesterday season we penalty awabo in against Liverpool against top clubs ni na wa share na nano ada against West Ham United Abrante ko mese penalty Arsenal supporters ni etwa ball ne pa ha obse okra bibi ni adu baju kodu intama Abrante ni bufuye still na sanso ba chire sanso be patch say ni supporters ni na ensan fan channel na ono say penalty no mo anam kasa de fa no nenso eye intimu fence minu ka say de Metropolitan Air Police no enso eye investigation ahwe omo ani no racism we no na say omo de ebaye no omo chi omo na fe omo atwoma so na bibia nso etimi akoyi enso e de amom Madrid na omo so mu hia Mikel Arteta ai omo so mu hwe adwuma Abrante ne ball Arsenal current routine de crash tama yan hwa obeko nti so kwa omo ko fa Mikel Arteta onzo no so Spain ni to betimi abodwuma ni ye e de amom na bibia so etimi akofa enso e de amom nti eno ne nia aba ma yenjira we sini fancy Sadio Mane so mse na wo game ni bi abro form here fucking no bo na so bi adu ni de say one ban no man bo na be shewa one match ban na dan so oh say no no say twem o say we say wo say o ma boda game na we ma bo sa game na we and as so final £250,000 but o mse na game o bone Man City e bo na hwa Abrante be gina masi akan de ma eye Bayern Munich boboko na prof de aba nka ye bo akem prof said today Hasia Ando brothers birthday internet Hasia Ando brothers no omo birthday ene Muhammad and his name is Muhammad Ando. The family wish him a glorious birthday. Muhammad at 10. Okay, and then prof and so Eddie Abanti prof birthday Eko Eddie Ama Muhammad Ando. Okay, problem. Prof Bosome. Prof Bosome. Bosome prof. Professor Kokuahi. Professor. The only professor on radio. Yeah. You see now captain in the morning. Over for them and for the morning show now to us. Me dia the Joshua Company Jenimote Joseph Ferdin Cobrin Paul Pokuari Raymond Asete Rat any Ben Mauli the scavenger on also Abanti captain in the morning. Over for them and for over to you.
Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Me say there is nothing bigger than Ahinkai FM. For me, Ahinkai is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Go. More music on trendybeats.com. To flex my love, I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. I'm a man, I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. According to the world of sports, Yeri Asamba back, Shannon so much, and only Jumedi needing of Fremi or Boba Ofuri Amanfo. Yeah, that's where Sinkonya Bruso Copium say Anopa non dubable. And San, yes, sorry, ye bedi gun and come off. In 7 year boy, yeah, Chumadrian so I'm one so who near Koso my Ghana Muha. Yeah, live on Facebook, YouTube. Wait me a journey or all the messages big who are quite pneumonia back in kind of come at the amount Brennan soon so my crime some 40 minutes into 7 a.m. 19th April 2023. I find one journey a midweek edition matching and 1 year that's why a day my one yem faster than confirm my Joshua Kwabene Janim Kofi Ejiri AJ anyone who producers Ben Mauli Raymond Ashitete maybe you are here twice so what that chinti or brack into a future near this room yeah they know they twice sisi na fe the one crata and so the account the amount what was some a very good morning going out to you, the Municipal Chief Executive, Bremu Central Municipal Assembly, Honorable Victoria Edu Mavic, Anope Mama Bibi Aboko, Inti Mechia Mama Dia, and Yana Mama Infanchi and Binson Confirma Da. Mr. Pepra. Oh, there be uye too much. You're Nigerian, can be friendly, Papa. And Mama. And your 40 people. Ain't you what that into your broken into your future in addition? You will make a young corner for Yemfa and Mawan pay with that. Ain't bro focus you say why don't you focus on where you are going and less on where you come from? And only as someone you be so now pay bro focus say why don't you focus on where you are going and less on where you come from? Ain't anopay and only a brofo. Yan family yan kasan ye die mu na fe yente ase ye bisa say eya na mpe bebre no obu ono a na braba wo bo nyina no ye de ahye ni tirim se ofura apripura gro ofura entomagunti no apripura gro de enwo so odie enti ene 1 2 me dia me baby dia me mpame ho asam o me fira ntomago
Inti me mpe prepare gra edien. Tie. Anopa yi. Yesi prepare gro ne to da bia wo se wo tisim na wo dibi. Entoma no tete a pam foforo. Na ya me mi frem intoma go mi die. Eno no ye baabi a wo free. De bia wo ma baabi a wo free no ehye utirimu mma. O ma eno no leadi wu a wan hwe ya ntumi mobra. Hey, yawo some risk bi wo hono mo a e wo se wo take. We are too comfortable. Me be kweyi, na me be kweyi ankoye yi asua bibi frim. Baby wani kira wo kɔ no. Eno na wasa wo di si wanim. Say me kɔ akɔforo bepo yi. Enti se me kɔ akɔforo bepo a enye ne nkrofo bɛka kyerɛ me ene ye aboabofo de bepo yi mfro ukɔforo a wo bewuo ayi parachute ya course so kwawi sa paragliding course so kwawi ankrofo kɔforo ya hwi ye de ye fie de we no kokoye na homa ne tia eno no ye de ade koye bi ahoma ne tia udi bɛkɔ baabi a you are taking risk. Yes, fa wani esi baabi a wo kɔ no. I'm not saying say baabi a wo free ma wure mfi baabi a wo free o da bi. Baabi a wo free no eya na e guide o. Baabi a wo free no eya e kai o. Enti say o ya ade bi ama na boro so a na watwe wadwen asisu say aha na me free o. Baabi a wo free de mema wure mfi. Nemom mema eno no emfa wo nto afiase. Say ye de baabi a ye free no. Say adwuma we ye nyebi. Ye de baabi a ye free no. Aware we de ye nyebi. Say okoya ba yi wedding pon baabi a ye free ne de okokoya we yire ne ntime nwo. Baabi a ye free no ukokosi dan ya ye bekun. Eno na me pese wo uyi di free wa kwem say baabi a ye di ye free no. No. Baabi a wo kɔ. Baabi Awurade de wo kɔ. Ɛhɔ no mo na wo se odi si wani so. Ɛni nti na no Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ oni dɔm wanim. Na wɔde mo kɔ bɔ hyɛ asase so. He, wo mo enam kwan ne so no. Ɔmo kɔ ya akɔkɔto asuo po sɛ asuo po ne da hɔ. Afi nkrɔfo hyɛ ase so ɔmo ka nsɛm. Moses. Na wo ma yɛ ntena baabi a yɛ wɔ. Ɛna wɔde ya beduru be ahai. Abeduru po ho enim si ye ko si ye bo ye nim. But na bo hye ne say Awurade de omo kɔ asase a ɛwɔ ɛne nufunsuo ahyɛ so ma. Ɛno ɛna Moses di si n'ani so. Ɛne nti na nkrɔfo no ka ne nyina no wa ma ɛno amu na bam. He, anopa isa wo mane a nkrɔfo keka emu wa bam. Se mo de baabi a mu free no uye tu kwan ye yie ubi adwuma a ye bekun obi kura timi ka sɛ ukosi dan wo wukuro mu a ye bekun na no free hefa udi wadwuma yi kɔ wukuro mu ye bekokun ye bɛsɛ no mpa kyɛw anopa yi wo da chinti fa kan wadwenwen ho sɛ Awurade kan wo ho na wahyɛ wo bɔ sɛ ɔde wo bɛkɔ gina pen ene tena bia ɛhɔ no ɛwɔ ene nufunsuo ahyɛ ene ntima asɛm a mibisa wa no pɛ ahobrɛase kwan so ne sɛ adan na wo mfa wadwen ensi baabi Awurade de wo kɔ ne so enkyɛn baabi a wo firi ɛba baabi Awurade de wo kɔ no ɛhɔ ne ehia paa o. Baby a free band ya den ya ɛhɔ na wo free ba ɛni nti wasua ne ɔma bebree wɔ hɔ ɛno na ɛba bɛ tai wachi ɛba bɛ gina wachi achi gina pa na baby a wo kɔ no mumu no watwe adwen si so na ayɛ wadwen sɛ wo betietie de nkrɔfo bɛka baby a wo kɔ nkuduro me bɛkɔ ye bɛyɛ me nti megyae bra me anya wo sɛ wote sɛ nkrɔfo yɛ wo wote sɛ nkrɔfo oposi wo a it means you are in a certain position. People will only oppose people in position.
It's the moment you hear opposition, you know, it means you are in a certain position. Fashe with and focus on where you are going and pay less attention on where you are coming from. What that chinti yemfa mobra na emwaye yawie da ubon krata moboso ene de to aso. More music on trendybeats.com. More music on trendybeats.com. I want to flex my love. I want to impress. And I want to carry my love away to a place she loves. I'm a man. I want to impress. And I want to carry my love away to a place she loves. Enti na nsɛm hɔ no na ɛbɛto dwa sɛ wokɔ ɛyɛ Tamale Ghana school ɛbɛto dwa sɛ toilet dormitory ɛna nkwalaa no ya converted ama wɔn a wɔn de dam abɛto dwa sɛ nyɛ no korɛ na saa dan no yɛ biaye bia hu sɛ wokɔ secondary school bia no a yɛ wɔ baabi wɔ hɔ no mu a ɛhɔ no yɛ ghetto ankrofo ta ko tena ho na ne ankrofo hu ye no eye geto ankwala no ko tena ho kokusua de entenye ho eno mo da na sa asem yi na kane mampani John Dramani Mahama de na no atum na be tie de woka o sa toilet na e dia dormitory no e wo Ghana school no yemfa ho so bo mo aban. Can you imagine this? Enter bathroom, fashion. She na me you come through when your heart break. Heart break. Na me the bite dinner for your man then. Enter bathroom, fashion. I want to flex my love. Ebinom kyerɛ sɛ aban declare nyame yadom a wo sɛ Monday ye di anim ya. Aban declare sɛ a holiday. Na sa holiday no na yenyane Muslims ni bebre no kyerɛ sɛ oh den ekokɔ holiday because omo ankasa kra no omo nhyɛ da nim ebre potin a akiriwia no omo begu no but aban sɛ edwoda holiday aden ya sala ama yenyane Muslims no bebre no a sɛ ɛwɔ aban ne san ba biom Supreme Court Nyankopon adom NDC Youth Organizer or Eastern Region. Kokoto waba no. Enkrofo bi kyerɛ sɛ ekwan yɛ fa so ayi no no na nyɛ. Nti san kɔ court the injunction any ensem ne bebre. Nyame adom National NDC Youth Organizer, Regional Youth Organizer. Yenua bɛman Supreme Court akwahye injunction a yɛde to ne so no. Nti sisi ade obetimi a friend ho Regional Youth Organizer Ediama NDC Eastern Region inti yenua bema no ono so wate asem wode na enra wote se ababa wa bia o ye Kenyani or the drugs edi bo awura o manyimu so wode ku ya che no e wo Kotoka International Airport no ho asem wa ha enra so ye ka che se Aisha 1 wasan bagana ibisa sa ma ne ne se wo se wa fini kunu nti wasan aba de ubon krata mo boso abusua yemfa ntoa so emfa ma mo ye wia enkomo no bebre no akam ye behwe na yetimi adi ho enkomo enkrofo bi nso express wo mo say displeasure say I don't know how to term it who say Ghana card no bebre no a ense nyanka wo mo de but ebinim so kire say to say bia me number yi am use ya obi ede ono no Ghana card na register me number inti en enra abrante ba ko na all share ni or deal with us
asema na oka ne se obi de ne Ghana card a register o no number no a wo use no nti say number no no na use but enya ne dia telcos no den no nso ya afa ho ye behwe na ye ni mpanimfo adi eno nso ho enkomo unya register wo de enso so a omuguso a omo block sims no nti wadaro maya na wakwa register ni am block wo de medase yenko na yenko fa de obonkrata mo so no mfa ema ho afia ne kwaku atena ase yenko mo ho no kwaku bibia boko bo na nso nyame adom me ho ye pa afia ho ye nyame adom ye de radiase pa endurance so yanhye da okay kwaku de me hu na afia na manhye da nhunu no endura meje di na woni duty ana afia na woni duty on endura na woni duty oh okay ani amudi yeye o woni duty ayi hu wadwuma mu I see kwaku yan komra na fe yewie na nkomo bi ho no mo ye de atoa so okay anapa no so about per minute aduonum nan ye ma tiefo ne adofo ni na chima makwaba so ngukura biem de ba ahenkan 93.3 FM so de adu so de bonkra tawdo abadwa so yeti Akuafra Kuma studio ene oku ene ne krada ti honhom no eginam duru aya kakra bof mani so ntino edi pika ye boa ye ho afrikodwa pew newsum on the otase to wapomden ono so ohonom ne ye boa ye ho ada ba betina si ye bedwagum e wo 93.3 FM ahomanten tan so dem dey sha say eye Ghanaian Times de bokrata ana ode owura Francis Asenso Boache a oyo soafo hwe adan wonsem so o mamu ni mfoni aba na mfoni na ode aba no enyefe sanse opanyin na ni abre onipa bia nso na ni abre bia no nanim enyefe owura Asenso Boache asmo ka ni na ne se o mamu asa sabi ya so den dodo ya so dio ye ni mpasa ade ba ko eku Ghana fo impofrimu pa eyensu yiri eja hyehye eni akwanhia na ensu yiri no womu nim ko mbefa so mbetu ase na so mu ko na Ghana fo atene no womu ko na Ghana fo atene no o se ade ba ko ne se ensu kwan no man fo si dansim no man fo si ni kwan entinso no eyira enya ba bi mfa eno no wura Asenso Boache yo so afo hwa dansi enzam so e de atudwa se aban na ni abre na woma epiapia ko ba bi enso deda ejejeje sansase ni na no wom betuom so sa esa no mu betunu nya omonko wom ne national security aka bom se kotwere eno mo bedi sa adwuma ne ntino ye chewa waso be hye pa ehun Ghanaian Times e di aba endro ye so mampani na nado dangogu fuado odi asobɔ fom ya wo mu besi vaccine manufacturing factory ewo medie na sikabuti a ebekom eye 5 million euros eno mu di ba bedi sa adwuma infoni asu fefefe edan mu sei Dr. Etu Ahene e di atuja say Oman Ghana yebenya $132 million afibia ansa na womatumi e di aboa atu HIV ase afibia no wompeso mu di HIV mu dume pa no moteso na mu tu ase a Dr. Etu Ahene say wo so wo munya $132 million ansa na womatumi atu sa anamon no Bank of Ghana so asre IMF say eya wo mu hwe bibrem no mu hu ye mobo kakra ye pesika wo hu ye mobo akra no mu mpiama ye ntem ehonsem aba wokrata mu oboba ka asem bi se maami bi Kotoka International Airport wiemjenjina bia ono kodi nduboni fam na so mati no epie krata mu ene anope ya wo mo kyese sa enuoma na mo gye ye no nuoma na nka maami di fam no esumbu sika $309,120 sikaboteno no cocaine kwa ko tonyangasika obenya ye $309,120 maami no anya finsha aduasanum 35 years ya mo no kwa Ghanaian Times anopay The Chronicle the Bokrata no enamede to asodiama wo His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ene ya tro de ato aso chimampi esie jai wa fa paso 50 Ghana de ni bi na ye blue wo de akwa humem sa aposifo nya baabi na ne adankora mako 312 hamiensa ni dumienu waso amundam dojuam hono mompre Ghana fo banbon samfama wo mo ase hanom wanso ado show boy wo show boy papa show penhwe
enu nti yese eye factory bi ebe koso na factory no eye ade vaccines and wo mu be ye wo sa factory na sika edaso esom $122 million eno nkrampumpuni mantamo ena wonum kwa kosisa factory no nti vaccine yade bi putupruba yesi 120 said the COVID-19 by a co-fashion no my vaccine dia ba yen kwakra mfia manfoforo so bia mama yesika enkwakam yen su bebre esa eti ehonsam edaha na encha no mwanso eni awamo mohwe adansie so mani abre papa mani abre sekrodom kani bre ne soja ka be unsa asoja ko yasu kopiemu ewo che ado ene ne mpatam hono mu a enya asem kuma adan kurama ko beye 785 adan kesia tele ya esisisi miamia ya nya papa ubetie si owensu ato ayira fankofo ubetie si ensu ato etwa fankofo so ni nyina ya kwambone ankofo nam so esisisi adan fufulefo padifo de be nsama obu anu mu a onya akoto plot no a wopene de ne buofo wasi amuma minsuo mu anu metwa foundation ni pa mema ai foundation ayo strong pa eti usi dan no me cement begom na ma level ne kama na chese aya kama mema de na ayo strong tenso ni to se dan kra no a emma bible so aka say boni we ayamrato enu ti de onim papa no wanya so ye boni unim pa se baby a wo koto asase nya papa so ko mensa obekwa koto sansa ni sika na ekura no osonso ho de asi abronsan enti safo ni nyina so no mo ho akan yesi baby a wo dansi ensuo to etwifa ho wo de wo so wo mpena wo besi dansi wo no wo medwuri e de agu nti papa nani abre papa peja nsa te se akwa bi a ya ne ho adwuma na abusua ase hanom wanso ya beka ya nkwofo bi yeso wo be yeku se ku ni efita se ye tuntum se ye gini ye hu nanso ni yesi yakwocheche wo mo a ye hunu se nioma bi gugugu wo mo ho a echeso mo be yeku na sanse no kra ba akwafa ho awu na chirefo no nso ginam ana wo mo lawyer nipa be ye nan ya yesu so mbe yeku wo beto aban aguo no wo mo lawyer ne yesi ni brenso ja papa nani abre papa lawyer nani abre afechire no ho atutu bi ama ne judge no temuafo tie adwamu di asem no NSC exchange upon exchange heat upon heat we can I put it to you brofo ne na yet be law ne na ne ekosuanti you say I go talk am etiane so mani abre papa lawyer ne de nani abre pa tutuja yeah no so krata the chronicle of krata dia bana enne asem wo de by Bible verse no Edewu Proverbs chapter 15 verse 1 emu ode papa nti o start you day na fa Proverbs chapter 15 verse 1 start obi hwe abufu a na wa fa abufu ankeka kansem eti fasha ase na emwa no wan konsohwem wey aye the chronicle Deubo Kratano the herald Deubo Kratamu nsem na mede to aso na yadi ECG womo managing director Owura Mahama Nimfoniaba ena omode osoafo hwa nyina mahoden sonso Owura Matthew Opoku Prempe aka Napo emfoni nso aba ena de Owura ba konso de abata ho ntinipa mienza ena omode omo nsama na de ka fom eye enyina mahoden the herald say ECG for onzo manfo mo be kan a onze ye twitwa mitempa twitwa light so de kan kwa de abua ye bana se ye se unya light a obenya nkwa kra no mercy for the cripple won betwam se wam o de kan kwa de krachi maame papa won betwam to mani abre pa wo mo ye se operation no na so operation no mo ye mo jejeje ekani na no ye se ekani sika no konkrofo bi betom enkwa aban no futum konkrofo bi betom enkwa aban no futum ECG no aban adwuma oman na yeku enko savu to me ko obi ankwankwa bi botom na zezika no ekogu emu ba akokra esa ayi se odo phone no ato credit prepaid foi eno ne yeso obeto light beba so boa
enko ECG for nche sika no ko gu ankran ni bi botom se wam eno akwa asem kese pa ama fifire ti omanfo baby a ya honsem the Herald the obokrata no atebri aba yese adwumefo wo Ghana Water Workers Ghana Water adwumefo wo no yeyi managing director wo from awom nso deputy managing director from awom wom so mo mpesa nipa no esan so on qualify so be managing deputy managing director eno nam so ma entiwahwo man homene so wo Ghana Water adwumakuo no mu the Herald ene boss amanie na omanfo beka ya yedi Easter benum Yesu awu asore no saa bra no owurabran ya champion a oyo soafo hwe enuane ene enuane ensemso no ene kwayo ensemso no ena afi NDC chairman Owura Johnson Asiedu Katia ena no krakra no ba konso ka ho Owura John Dramani mama nipa miensen wom tutu bombu bia na no odin ehuma Ghana amanyosem eno namso emeye ake yesi wo monten ibisi yan chiwomo ibisi yan invite wo pro station yem bisa wo ma de ntino mo keka nsema kase asa wo mnim ze betumi de ntwahwo ba ibisi yan chiwomo enen nkofo tutu a yan piasa enamso ma IGP ensema kukuda miensen ko kanye ewa amanyose esi ni powani dia utumi ye de uwie no wa wonu nsem yesa wo mkuta microphone ya jobs ensu eza na John Dramani mama hwegum bomb tam Owurabria champion so kokko ya bodgene so mako woka wie no ato bomb tam Asiedu Katia so sa aya kase yan frɛ wo no IGP esi adwobro waton safre akukudam akandifobia ewo NDC amonyokon mu ene wo mewo NPP amonyokon ene wo mahia akasa afasa enye no ho amasisi adwobro aba the Herald the obokrata ene din sem we eba no pay yankwa yani mu the insight the obokrata no ena mede to so dia ma na the insight din sem pay one some pora bankasa sa Ghana fo ya bro ya bele o kan brand po ya na nshadanya ya na bele ne de jan na chesa aya critical case ebusia krata yi afo so atwotwi ya ka ho sanse so bi trouble no odi twi ka ho a ha na chesa sebo no edubum eti da insert brofu na ko atwo so de wahala bam na chesa ade no edu akiri wase mo wahala for Ghanaians samo pe show boy samo pe bawomia samo pe ken oforiata sagana photosanfo enye de mbehuni nya de mbehuni kura ye kwa pesika som $3 billion no eden samnam say ya beto anyam hodin buom VAT ehwiri kwasoro levy wurampoa ye huhu kotabuo mpo enso yesi nyina be kwasoro esane sa $3 billion aye per free International Monetary Fund for 20 say de ya tight corner angazangaza na enche hanu mwanso ena wawura bi kacha Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia se nru ne so duonto ne bo akwada wo kwen he o pe kunya no so abetena beje de enti wo busa eya owura yikwe otu en wo busa Bawumia se wo pa kunya na tena so asa je de ben akwada wo nshada unanje fam hunu nantie umpa ba bi ntina wo mamu na je fam mba ye enti waka chance wo andru ne so no nto ne bo ase na on time mbra se de enye mfe kura ba bia ya duro Ghana ye ble tie po bia ne mfe so ne mfim wo duro ya obi won pia kura enka na furum enti ya hu nsam so edaha na abusia John Dramani Mahama ene ya tro ne ho asama to wase Mahama de they say de ani abre pa opesa ba ne ye de safata etiani asimpie ni apa bi obegina so bia ne wo hwie gumu bo aban ye chi saa eno ho so nsam edaha na ya kire mu akrata mu de enti asese Saudi Arabia fo asese so mo mfa US fo anya boge no mo de o ma swine o mo mfa mu nya hute US fo kan no mabu ani nche se ejamoa
so omuhwe na se ninche nso nya no ma poso kraman wo just omufo mu nya hu biem na de nti akwaduru saa no kratai atwere e de abanti wo pe the inside the obo krata no ye 4 cities pe bi to na kenkan de ye na tumu enchene IGP wansama mekan ya wakohia NDC ni MPP akandifo bi no ena the new publisher the obo krata nso akasam foforo afam say IGP share sampen for okache wo mu place krati eyezu ene eshi me kache mu plane samo ya mamanyo sama mu yi pose phone film matia na ena NDC forgin so oyemizu ena MPP vozo jesu rado zo ena afi case close the IGP akache NDC ni MPP say womo ya manyo sama mu yi police phone film the new publisher ena kansa asemi woma trade mfoni na batanwo kama na ya say headmaster bi ya pamono sanse wakwakoje school fees a enimrem school fees a aban financial ase school fees a tumikrata bia ntachiri school fees a mpenfo ahwe Ghana enwomasua so enimo hwe enu di sa headmaster no ya hone to akonya the new publisher ena ebo sa amane krata kro ya san bo amane say sikana nanado aban no de babesi vaccine plant no o de call dollars ma $122 million US 122 million US dollars koso ewo medie ewo nkran mantemu the new publisher ena eka yokofo nso acheche ahyen ma akoma kwadu okrunum 95 sa ahyen no nya ahyen ketwa enya ahyen ya ne nan ma Jesus sticker aya kire man bi da bi eno na nam kro hu Jesus sticker bibia koyo active movie ya so Yesu ni bibia wo ho ezan sa ahyen se de ma ye no ekwaje ku gre bibi omukura be so mu nti wa ho ba bia nti sa ahyen no na se takum cars nya David enye piamonko believe me it is on you yes on mo God on God ni na enye no bia nya sa cars ni David nya no bi enye ka be huni atwere nyame be kire enye ka be huni atwere Yesu jime eshobo ekutia nyanu bia enye sakas ni bi we cars a eba ye ntwe hwinwu akire bibi o tretu kanacha san de aguni plate ase Yesu ba obi kura twe Yesu driver Yesu driver ma Yesu driver o dan twen ka ya twe Yesu driver bibi san hoboy ena ba kon so Yesu ka how nipa no infantini ana Yesu ka enso Yesu ka you light ba kon nye onye ekohwo na okoku nipa o ka Yesu anyo entino kasa yokofo acheche no enya idi ya twetwe Yesu ka Yesu jeme Yesu yese dabinya san hu sticker bia nso taratara ho eno no ya ne porch yes sa Yesu ka ne Yesu moni Yesu ubekum na ne tie no asa obesesa no asa no na sticker tarechi oju nso kohwa Yesu beje no Yesu anyo enti saka same kan wase when the porch cars cars gina so ehwe on man ye onu ebu metumi kuraje umpra porch cars pa ne boarding ena yokofo achima akomako 95 Range Rover sene na se phone na afrafra eno na yokofo ababonten se Ghana obi antie so onim se udin ewo cars na o macheche no ho a bomodia ko yoko ne ko report ho na de sefata no koye anye sa asotwe ho ma the new publisher the obokrata and odensem we ebai the Ghanaian publisher the obokrata no eneja mede to aso na mi chia fantifu nyina fantifu amutie yechia mu okay ejodo arpe mezimal nentiti no now we did then imporchom so mi di dokun porchonyo na baze ena erefua kotoski so hona no problem where then on top of
And the sunny part 3,700 in the plaza. No, oh, Patos Muna, Geometry influence your mama. Debbie. I'm with the dear. Because we are MP, to say MPP for the end. So we are MP, elected officers. I woho. About what I'm going to and yet delegating from, I think, say NDC, Diana, a free grassroots in our mood to be also. But to say about Umiamo Diano, a back constituency, to say a chimo down constituency. Constituency chairman, first and second vice, who said, I don't know how I'm the entity. And a secretary, and I think say elected ones and also. Okay, and a better one. Okay. It's constituency be an nipa bet 4 banny 17. It's at Timo Daha, and it was 275. Atimo Daha, almost pass in any pass 17 pay. Okay, now say constituencies in Unguano, you been be 4,600 plus MPs in 70. MPs in the Kaho. Into the far MP for the Kahona constituency being 18. Okay. Because Council of Elders and one will be so can be. The next almost 5,000. And now the infant say 4,000. 4,000. So you're free my baby. If you catch oh, Omunya di omoye. Oko kan omo si I market teacher do say. MPs ni influence. Ya be anti-free obetimi a convince. Oh, child. Ne constituency eyi. And now MP be work on the secretary. Nkaye. MP be the secretary nka, MP be the chairman nka. And this for to amaba no. And na me hu say afide Ghana for ni ada ho. Ye ni na ho nwie ye. Yes, but changes kakra bam. Ye ni na ho nwie because Abranti am ni ugina kwan ho ye o so support money. O sinko wo kan ho asembo ne anka sem wo beka kire wo no. Enti o wo characters bi say ya. Your problem o. No problem o na dwon ti ya no. Problem na dwon. Your problem papa. Enti ya wo characters bi unim de ntia me kaka MPP o ya ndisi o ya ndisi but if you changes kakra kitwa bia bam o hwa ndisi ayi election na hwese de ovosu ampofo na atmosphere ne tie oh there be ovosu ampofo de na clear say me na hwe general secretary nso sei fiavi mu die ene o ma aka akai oh no as omo abato de na obvious ti say na NDC for ko to aba. What the MPP for the example? No dia. Akoya no pa boy ira. Job secretary. What dia no. And we say one na so da da so betu no. O ma chairman ayi chairman wuntumi mu nyina ani wu poto. Just say. Is that say? Oh. Koka brofo akese we declare our support ekika nyina ekosi say. Is that say? Enti omunyai sa ye true ye support the amas mesi obenten no na anyeye bia ba omi ye hunu da ye hunu no papa ye nimu no ye nimu na no puna me ya no ye papa ye nimu no ya hunu bi ye raba omi ada ale na mu ye dede ye raba omi ye hunu da ye raba omi ya ni obeye bia no anaje ni e koso sisi ye na adwe nkire wo mu bi se onim also wo ba wo tumi so wo strategy so nku bi ade ba ade na ofa mo de wo sisi ano na so wo keep say me ba me de say na to mo apply oh dabi o eno no sa no so de wo kan ya na enchirichiri mu wo ho dabi say o ye abedi akira wo limit o wo betimi akira wadwen ma wo boss opa na ofa so that say na no so nkire say me kire ma adwen de man na wamfa na akire no problem bi kokoba e wo say me twe me ho free ho ka ho bi because wo kire wadwen kire no de adwuma na baso bode ba ye be bo nsu din digital nya de ni ene de digital ba bi ye wedding be ma ne ti abroche ne ya de screen kakraka bo ho na be ma ne si ho na oba ne wa Ghana ha na oba wedding papa bi digital wedding Ghana digital me so nkofo comment section as baumia din kwa baumia din so that say any ebodi yes enti eduru ba bi ono so no o kan o de nsam ni nyina hye na nyeye metimi aka kire on authority say bepim ne yeraba womia e levy on support nso wonka ho asem da that is it on support onyintum bayera ken oforiata ena twi fam because some person de gunani mu ase
So I say see what the can be can say na mobile money the okọ jesu to a. Only say no almost tight corner that omo ya hwe ni. Me say ba wo mia mfo aso. So on don for so. Pase ka waka ho asem kakra. Na be say ya wo ya de ka ho asem. Ya tikire de nsa gude. Ya gu ani ma support. So I say vice president aka say ensida. Na esia. Kero for ya tatia so bo amigu ani mu ase. Na esia gu ani ma support. O ma gu advance. Enti yawo decision ni bi wo hono ma wo ye abedi ekira eya wo limit ukoduru enti enu nti na ya na eduru ba bia ne nsem na oka bia na e wo se ye den yetie but na nsenya abatu yi beba so ya na mafia na ekoso first na he was in charge CCA na mafia ekoso a omutumi ko meeting na vice president kura ni mu ho hwe enyo no nkom mafia obi a opeso contest bia he Kennedy Japan say oh say GRA for to me the akunya be si na dwuma mu oh eno de obi a like I don't know money so osina ntisa wa bie companies you can do be many years you can do be ha nani e ya no ha nani o bi so no anti over to say ntisa akro betumi abe kan abontin gengensa omonye politicians omonye politicians and it's a sad na politics na ehu omonye politicians say ayi enanu say yewura Mahama say ono wani tua na electricity bills owusu bempa boa papom so nya no kre enra ECG boss na nkasa be ka say Mahama ono wani tua na nkania untwa umfoni kra bai enti eduru bia na manyofo no timi ha wani keka nsem ni bi but media dia me kan say mema MPC no enye say apart from Bawumia no obi adi bi enye yie mo ya sa na otan kese na mu create no mo makwan omo atwe mo ti abanyina they are all qualified competent no man on hye mbe ananya nyo mo hye say mo bi antro ni support mo bi ara omo tiaden sisi akwa man ba akwa campaign ato nsuo mu sa afia kutu da bi ba ko no afia de so nka Alan ai oh nsi amen ni titem ama man campaign ato nsuo mu o da bi okọ break kan kwade wa yire mu ye ken Kennedy onemu pa enye BMW ken onemu pa BMW na sisi ayase din ken onem papa ken nam central region and western region ofi hono mo a wo ba eastern inti ken na mu onem ono asensa man wa no adwuma wo bo no yo obe surprising crofo Ghana ha yo ene sekeye man ba ko na aye mobo ono ne campaign na to so baby time na twem the campaign na to nsuom ato nsuom tisa amma ba ko kwade wa yire mu kura ha no ataya wo so wa hwan no enya koto na mu kan o ma sem ne kan no ka ho minim se da ba bia aya de bia mesre bon se omo a minim se ye hyeda na ye tuo mo ka so mo nya sound omo yana system ni mo edin ano mo twetwe gum hey the man ho ahwan we obe kwa ni ya twetwe bam minim se ya hyeda na ya employ wo mo se I don't know oh sorry Monday any Sunday wo 5 gigabyte data any ka kire wo se sa 5 gigabyte ye dey ma we juma wo so didi ya akuto what better than akuto na betro akuto nkwa 5 gig nti bi fa bi share TikTok mbo on monitor chakuto on monitor eni adwuma esu adwuma na di o ye let's go type akata kra o asemato akuto enyo omo ye da so sisi ho because omo nkofo bia daily ebi won so monthly mom data you from testers mom data na mo de ebi so papa oboni omo twene no afre papa oboni mu di adanse adanse na enti omunya botre yakopɔ yadoma next month ena MPP fo no abiem say presidential no wo a wo pesa wo kobi no bra be peke wo forms enti ifi next month e kono de den ya Bawumia nso be address oman no ono so be fellow Ghanaians yes
See, omo e ko ni nyina obi address. As a Ken wo nya nya ye o. Kan nya. Ken no nya. one chance for address. Can you address baby? Matesi was obebo sikatuo. Oh, okay. Eh. Obebo sikatuo. Go se betumi aya huhuna. Obebo sikatuo pe. Yate. Next month, odi anka mu na be form nkrata. Omo nyina be form nkrata. Yes. Odi anka onko ayo. Onko party bia. Onko MPP. Independent. Ono de independent. Okay. Assembly is serious. Assembly critical. Ana bo won fedio dian kwan me wo. I tell you, Togo Afede Junior. Na di na be ko paper na so. Be bia to aso. Fonitin kwa. Enti odi anka ko independent. Tinambua next month o man 14 tim kata no so ye no nya. Propaganda secretary mi wa ha. Obedi kan be fellow Ghanaians. Fellow Achimodan. Oh, yes. Any ye de be ka so. Si be connect am. Ye be connect am information centers ni nyina. Radio nu a wa ha ni nyina. Na be wo be fa. O boa kra. We know a violent. Yes. We don't want peace. We want
real estate property tax now or abolish no also implement no that luxury cars no yeah on the bill about no no you know yemra implementable it is yeah implemented way this for at least you could at them about always some kind because I see that by the DAT incremented by Yankasa much there Casa 2.5 DAT no whatever our pots here our buckets here obiatia remember. But we also have to protect the consumer. Yeah, try say no. Yes, now by implementing after I did manufacturer will say they will lay off workers, and our bank will say some temporary staff will have to go. And I just the former secretary more you pay 3-4 or I can say 2 quarter back. It's not the best. We don't want to go back for that unemployment guided associative job, and hence we are called the about I say. Or do or sign, but mom into the said or the 2 million and that's what they expect the government to do. Okay, enti se ekokoba se mo exhaust sa mo avenues ni nyina na netia mo any other action bi am beteki. Me yes say but however no we're supposed to have a French meeting, but we set it tomorrow. Tomorrow, all of us, all the unions, so union group will gather on me. And there's also Asia Private. And I'm Mama Kana saying 2 years ago, from the John Empress, I should know Johnny, the enemy in the Casa. It's actually after that meeting, I'm sure we'll communicate decisively to the government what are the next line of action that will reactivate to make sure that we press the back home our needs. And that was okay, and a cool back wa womuna yebano food and beverages ya womuna omudi ho akotene omudi oma describe sa new taxes ya omampani agye atum se eye killer taxes a ebe kill womu production monso so say na mo describe no. We are totally disappointed in the president of the government. Okay, yada say bibia ni ebesa ba nchen biom. Samson Asaki Awingobet, Executive Secretary, Edima Importers and Exporters Association of Ghana, and Yana Quatrain and Common Me Pacho Shannon so much, and only Jumedia Gusu Awuti, Simano Edunum Bako, and Abo Apa Anopano Wachi Ehon. Wabien Chirobe to media about 05948410044. 05948410044. Fafa Hofabrana Fi Yankin Kane Kama. Emfa Emao Hono WhatsApp and I said normal SMS. Yes, streaming live Facebook. Sanso so and I will call YouTuber. Yes, streaming ho. Nimi nyina no ahinkan 93.3 FM. Honso ubetimi do adwen channel de atoa yen. Ye kwa animu ye betimi akenkan ni nyina kama. Ede amao. Na enkomo no ye di bi beka ho ede amao. Say Otia may allude to the fact say Food and Beverages Association of Ghana woman na yeba no enuane aye die drinks no sa ekuyi e na omo manufacture e wo Ghana na omo nso so kire se eto miensa no a ene ye ka ho asem income tax excise duty na sa sustainable ede tax na aba no and growth levy no eno so aba no mo kire se eba be kun eba be ma wo mo adwuma wo mo ye no atonsuom ya besre mpanimfo no na se ombetumi ahu bibia. To me I thought the last 2 or 3 weeks ana ye ka ho asem no ye mu bi kura de na ye feel say parliament ebe consider because ye di kan mpanimfo bi ti say owura mark of friend is saying aboagenom atwetwe nkomo ma no mo kire so omo wo gidie say members of parliament, you know, because members of parliament be no so see businessmen and women womo ye businesses bia enti see the two ba na e ba beku now see because of our party nti kwa kwotena akoye na ye gitu mu a sabe okonfo ni hye nkom se kurom a otimbi nti no
ayana madaroma some decisions ni bi ho na mu take ya mo hwɛ na ankwanko point ya nyina at the end of it. And the last time why any mpanimfo ni bi nso bon komo na omo nso so kyerɛ sɛ sisi a ye kasa yi omo members food and beverages for no also omo members ni bebre no a asase a omo relocate here free Ghana akɔ the neighboring countries aden because of a tour taxes and fan one after the other import duty any sa nneɛma no sɛ wo kraka ba akɔ dia ba ene calculations bi a mihu wa ha no mo sɛ yɛmfa ne sɛ wakɔ car no to say 70,000 Ghana cedis asɛm kan 70,000 Ghana cedis no oba Ghana ha no mo a ɛto a wutua kra no is almost 60% of the amount a wo de kɔkɔtɔ car no na emfaso bɛn ne ba so into obi akɔtɔ car 7,000, let me put it that way, 7,000 na oba Ghana na oba ba bitua ɛto nko a keka kɔ bɛ 5,000 a we are killing businesses gradually all in the name of a den ye pese ye timi enya sika na ye chiro books ni yie ni ye kokko kire IMF fo say internally no ye timi put measures in place a kire say when they give us the money we will be able to pay. I mean ye what decisions ni be one of my ye take ya na hard drink akra nti ye be sem panimfo no na omunye bibi mfa ho mfa ma yen ma memfa sedan koma heritage Christian College. Almost men kan kire wo sɛ wo pɛ school edo ba na kɔ amana kwakwa kosua nursing anase midwifery ɛyɛ wo mo hɔ na wo sɛ wo de ne ba sanse ɛyɛ wo mo na Ghana Tertiary Education Commission and Nurses and Midwifery Council ama wo mo accreditation nti wo mo yɛ accredited a wo mo extra de ultra modern and a well-equipped skills lab the practicals or to inside their fro say upe school papa edi ama wo ba ko na dachi wia wenya ni mu gidie se ba bia de be ba na be ko bia obetimi akobo ne homoden a eye Heritage Christian College and an pay me come for edi ama ye programs ahodo bebre uyi nursing no di si nchen a ye BA programs, BBA programs, accounting, marketing, human resource management, banking and finance, business information technology management, and then yakaka hwa. We are boarding krata BSc information technology, BSc information security, Bachelor of Theology. Ni na wo hono mo a ubetumi enya abodin krata ede free professional programs no so yawo ICA, CIMJ, CIHRM, ICM, and a sign a media short courses. Ewe in hono mo a wo ba me pa chaw ye da musronko ye bema won tete na ade ba ko a ayi yen afiri afoforo mu ne se o kwakosua ade akwakoje abodin krata ma bobodin nyina no ya dwen ho ahunu se Ghana sua pon ahodo bebre no wo hono mo a se omo kire mmofra no ade na omo wie school no a onyanya adwuma nyeye de okukosua ye no onyanya ho adwuma nyeye a otifia so otifie eno nti Heritage Christian College ayene say usua de no a botaye nti a wo ba ho no usua no ni nyina no ne asan e de entrepreneurship training e de aka ho ne asan ma financial support, one student one laptop, terms and condition apply e ano ahye nso affordable and flexible fee structure nso ho Eddie Mao, I will be your school fees in a year. There was scholarships be brew or no more, and also so T's and C's apply. Ayana was sending soon. Ama Samai ye walk into Ubi Sababi a wa. Ama Samai Olympic Stadium Nechi Honomoa, and a Ube Hunu a year Heritage Christian College. Yakwako Jasa Yantamwa, yes, sit dying. Oh, Udru on my infrastructure pa. A spacious environment. If I show ya no aba, no aba bisunya dear ewo eho. Over frame on 0547 77731 0547 77 77 31 and a 0202 298399 0202 298399 over dial star 789 star 300 hash star 789 star 300 hash.
na watɔ online serial number uya na wa apply wankasa wa apply via yen website www.hcuc.edu.gh www.hcuc.edu.gh na chese wankasa wa apply wo honomo Heritage Christian College, a university training compassionate entrepreneurial leaders. Fa hu shebe na yamwa wo. Babia yaduro no wadaroma medam me ho me ba ye de aka nyina to aso tiewe ma me ba sisi ya. Super oh super super sub cement any superstar cement any sisi ade Messi for the contractor for nyina tuaguso some G's enterprise and akofa sa cement mienu ade aba entu ye Messi ni we contractor wo be ye project bia super sub cement any superstar cement and no necessary water and one day ni grade no 42.5 hour and 32.5 hour na sa ukoto superstar cementa and no say 32.5 n Ghana nyina and no penny cementa 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina some G's enterprise and ako fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement any superstar cement anase iron rods ni bie to aton no some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no ene bo hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. Admission. Heritage Christian University, Amasaman Stadium Road. Na affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atwa Alpha a school for Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up. And now we are mature student of 25 years, sir. Also Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university amuma entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sounds and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547-777731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Say you cast a Dominion herbal powder and immune system and then Quabo will nip a drum in yet. Then the senti, what I did, I resume Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina meeting one dancing, and I say, Meme say Dominion herbal powder, dear Ninia, and yet a month for dancing and a bacon fool. Near I yet a woman nip a duemuno, a broma drink and a mentias so, and my Dominion herbal powder, and Pawu de Biarada. As someone at the Hono, Dominion herbal powder, and once one you will see a share will take up. Now that trick to us. Biagumu, what transit yanum, what we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a painful, a baton more monuful, and Quadawin if you do me one count. Dodo Afre 054 315 8195. FDA, Aji, a Gadian Kratui, Atum. One day, no be 2 days. One day, only one day. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Yeda se ugusu a wo etie yen watwen yen amiakoto enkra abahye ne nso mache eno ni dwumadi ugusu a wo etie ye live on your family favorite radio station ahinkan 93.3 FM. Me pacho ma yemfa some messages ya madaro mamode atwa yen wa hadon fantoa so mfa mawo adunti adwa Roberta Mrs. Oki FM say good morning Eastern morning voice and woman in saso yeda say bibri adwa okay or say powerful message thumbs up to you yeda say the okan ya yama na kono no eye no I believe say Mr. Billy Otie kono no bi na mase ho say mo type computer we see a friend say John
aka Kingsley Newman or Fantiaqua South constituency. Nedi Odi Abeni or say Ghanaians have not forgotten about the luxurious lifestyle of President Akufo-Addo. We still remember the numerous taxes they have imposed on Ghanaians and the massive borrowing with nothing for. We still remember all that. So we, the good people of Ghana, will vote massively for the NDC to make Ghana the heaven we want. God bless Ghana and forever. Put the NPP into now. Salute to Honorable Kingsley Newman, or say number 1 on the ballot. Nidia or de ebaye. Opadimon Felix. And so say DJ Opadimon or the free Kumase Swami. Or say Ghanaians should not be deceived by sugar-coated comparison and propaganda words from JDM and continue to have faith in the NPP government. And also then, let's continue to have faith in make the brofono atwa fasoye amisko spelele kaswa aka Hawa Kumsen Twaso. Or say a great news pa say IGP and meeting the leadership of the NPP and NDC for national development. Now also already undoubtedly IGP is on track. Why are the pa and we also hashtag IGP you do all. Hashtag Dr. Bawumia Betwaso. Nedio de baye no Bedman Asari. Or say good morning Ahinkan FM. Ye frame me Asari Bedman. Me wo achim oda me show live. In fact, we are the best in the East and Kasa. Obrimpon restart. As we say good morning Obobo Freya Manfo. Good work done. Keep up bro. God bless you. Now also we're here live. Eddie Free Kumase. Ye friend restart. Restart yada sibibre ma me nkwa homane so me ba me de some messages beto aso ama me ni ura Mark Bedu Abuaje CEO Ghana National Chamber of Commerce and Industry enko twetwe nkomo opani uti me kan FM suni ma chen ya ja opani atona design nyame ehu ya mo bona wonso aduma kwa nyame na do ikia ubia bisuafo ne odan important phone na obia nso ejo so papa na yenya ne ntie se mo kire se for new taxes are buying na gia tumu no ebema niema bo akosoro ade na mo kan sa yo opani emi se ni di kan aban de tax ba no even from parliament ni mo mu se se no enoma mu din na businesses. Enfan say the cost of doing business. Enfan say exchange rate, issue ni electricity, ni human na also. Already so taxes ni be and so on. So you see, no say the import to be bigger for if I say car. Taxes ni levies I was some 21 different taxes and levies. If the answer no the budget no, yema. Minister of Finance will say this year the enka if COVID aba nanka businesses no more bonso kakra no enka taxes ni ade no nka ompanto nchen kakra na businesses ni man ho so because businesses ni make profit na nso benya tax ni bebe omo ntie ina omo tax ni buy in the parliament the petition for omo nso ntie omo ampani said the private sector for associations they work Ghana for the first time. This now you be doing it. Says that is not affect you via any petitions to call company for. So the friend cry and friend put say, oh, Bomani in this case. Economy dear now more day, and you know about so it's not private sector. So you don't spend the power to more. A buying the power of it's just about 6%. Private sector for 94% of the total labor force. It is the private sector and one money earns one. Oman economy no ebe down. Na oma pass taxes no. That is no oma pass no. Emu mienu affect business directly.
yɛdi kan ɛyɛ growth and sustainability levy ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu nso yɛ excise duty na sisi a business adu baabi a bebree naa ntumi absorb saa cost no nti bebree naa adu a nipa binom yɛyi wɔn adi a bebree naa nso wɔn afɔ bi a pasesɛ wɔn nneɛma ɛkɔ Togo ne Burkina Faso ne ade kɔyɛ adwuma wɔ hɔ sisi a no nkurɔfoɔ abie warehouses ɛwɔ Cote d'Ivoire ɛne Togo a nneɛma a ɛsɛ nkɛfa yɛ port ɛba no wɔn mfa hɔ bio nti ɔde kɔ hɔ nom na de tumi yɛ ketewa na wɔ warehouse ɔno wa store na ɔde egu kaa mu na ɔde aba sɛ wokɔ yi port sisi a containers ɛba no emu 5% koraa aba dan na wɔn pɛ nsa de nti na yɛ import ɛna nti na wɔsɛ mi import ɛka ebi a 100,000 na mi tua 74,000 duty ana levies of over 21 different ones nti no ɛmoa yɛn nti businesses na wɔn de wɔn pɛ sɛ wɔn wɔ ha na wɔn pɛ sɛ wɔn absorb no wɔn nso to be sustainable and resilient no ɛwɔ sɛ ɛka ne di no wɔn nso transfer ma nipa a ɔretɔ ade no na otua nti nyɛ sɛ yɛwutiri mu ɛde yɛn mmom no akɔba sɛ sɛ wɔanyɛ sɛ a business no bɛgu ɛma wo nua bi a ɔreyɛ adwuma no yɛbɛyi n'adi nti no some of the costs no will be passed on to us as prices nti na yɛka sɛ taxes no ɛyɛ dangerous ɛyɛ inimical ɛyɛ counterproductive a ɛbɛma businesses agu ɛbɛma prices nso akɔ soro sisi a yɛ fighting inflation if you are fighting inflation won't pass taxes in the good businesses so because they will pass on this to consumers. It's in the area because abaya pass they are law abiding people. Near Mumuni and say business be or best surviving obey. Opia and set up business or boka. Sabi. And some other businesses no cofodium sikasem. Oh, there's some new sikama now so not profit. Now set up business or boka they are not that you are not in business. And nobody sets up a business or employing for 20 or set up business. They are not for the Christmas. They set up business to make profit. So if there are circumstances where almost we make it profit now, you better say a coin beer or not to be so at least obeying the big car among the businesses in Nigeria. Obey. And I have a book say now Obia Mekasa Yanka. 3 billion na Yano. They are twice a year new ma. I am a 4 can na Yanka Sanso and say yeah. You do good private sector, no, you do private sector na the car you been here at the private sector national. And also say billion na dollars na they are looking for no. And I can't ask them to work. Say you empesa or man who better no. You empesa business is big. You empesa you be you be le mumu someone see to normal cost the normal year na. In the end, you know, it will not be good for Oman Ghana. And yes, and say prices will go up. Of course, if you take the excise duty, for instance, Obia or your fruit juice, excise duty also is zero. To see how the 20% are also. You don't expect this to be 20% in now. If you call it for fruit juice, I didn't know no. Omunya start to implement it that way now. We should expect to say the prices will go up. Okay, and me GDA and I me kaimpo say the last time adie call parliament omo share hon komodie ase na eduru se wo so omo gitum ye ba won chen na wudi nkomo ana won so mo sre members of parliament se nko omo nya hu bibi and I know say members of parliament kro ya so bebre no anso ye businesses ni bi o me nya sure so de na ye businesses ni bi the woman said, you see, I know your politics. You look at the American, and no, I share. And Sunny, I beg the beer. Now, question me, Gusani said, Sabi, a more possible, no, majority of MPP for the past year, the boy. And the question me, Gusani said, in think MPP for, and until position, NDP for the taxes in neighbor, and can be defended. The other way around. And we need a collective. When it comes to the economy, we don't have to politicize it because the end will not be good for us. NPP Nipan and NDP edit tax labor independent. The same way NPP for they by NDP also independent. But to me now, boom, and normally private sector business is partnership. And I actually almost say this is the effect. Consultation come on the anya. Nipan now obey tax no. What the tax labor and one consultant.
ɔbɛyɛ dɛ ntua nipa pɛ mu a woba yɛn ho so sei na yɛyɛ nti no sɛn na mo yɛyɛ a ɛbɛboa yɛn ebi a na 5% na ɔmode ba for group sustainability levy ni ade no so ɔmo de bɛɛ bi a 3% na ama businesses for ahin ha ɔmo a the businesses will make profit a ɔmo betumi anya more tax than what they are doing maka sɛ saa 4 billion na ɔmo pɛ no you won't get it saa na levy ba yɛbɔ ɔmamaneɛ sɛ sɛnea levy ne tiɛ no sɛ mo implement at the level of 1.5 sika na mo sɛ no mu hia ɛna ɔmo ntie and they went ahead and implemented levy they didn't get even 10% of the revenue they were expecting but ɔmo de ba fam kakra ɛna ɔmo ne nkɔfo kasa ne ɛde tu mu a yɛnim sɛ Ghana ɛkɔ ahokyerɛ mu obiara mpɛ sɛ Ghana de collapse business de collapse yɛnyina yɛ boa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔman no ɛbɛfa ne ntoma afafira yɛnim deɛ nti a yɛwɔ saa situation yi mu obiara nim when aban ɛbɔ bisia a yɛka sɛ bisia no a wɔbɔ yi ɛho nhyinhyɛnsoɔ bɛyɛ sei mantie ɔde baa levy baa yɛbɛwie bibia levy no baeɛ no so yɛwɔ hɔ ɔde 4 billion ba yɛaka wantie businesses no a ɔwɔbɛtua tax no one wongu no ebi arelocate ɛkɔ other countries nkurɔfoɔ a yɛ adwuma wɔn bɛtua income tax yɛyi wɔn adi wobɛnya wo sika no wonya and mind you tax avoidance is not criminal tax evasion is criminal so you have advised the nkurɔfoɔ sɛ fans a ɔmampɛni ne nsa hyɛseɛ na ayɛ law ne deɛ sɛ woyi beedi ne akyi a wobɛnya asɛm na mmom woahyehyɛ wo nneɔma yi a taxes no a wobɛtua no wobɛtua kakraa bi until now people are now going to find a way to pay less tax legally than what they are supposed to get. It's enough 4 billion into our tax about big businesses, you won't get the money, but still you are killing business. I don't think the IMF or anybody say, "Oh my, 3 billion." This is a what kind in our age. Okay, the only business in Kasa, I say it's a sin even to set up business in Ghana. Business the bank for instance will do on 5%. Why debt estate DDEP? Emma Omutika Omedia amount, what is this one here? Most of them are making losses. Profit Kakana Obiano, 4.5%, insurance companies. And this thing will lead to a multiplicity of taxes. If you say bank now holding a 5%, you will not absorb it. You will pass it on to be about 40 loan. Policy rate is 29.5. Interest rate is about 40%. Omambe and Opesa will develop in the private sector. Obambe and Opesa will industrialize here. Or the interest rate 40%. Exit taxes. COVID means that associate exit and COVID-11. Coffee fuel price, national taxes are also 14. Aden, in the businesses will be person or year I don't know what now or funk for. Now you see good businesses. In fact, the social cost of what they are doing, I think they have not assessed it. If anybody near Juma, the likelihood is there, you say, or go down after Juma for either hands. The likelihood is somebody in the Indian or Honomo. Until you don't force people to out there, already the unemployment rate for youth is over 20%. Nakakana or moving just no more now. Uncle Juma power. Good businesses now. And then the area of my Ghana. It is for me, this tax issue should be the concern of businesses, the concern of every citizen who is a consumer, and the concern of anybody who is looking for a job to do. Within the next 3-4 years, the effects will not be good for us. Okay. Irama, yena si bibiani abesa ba unchen biom. Inti yani Ura Mark Bedu Abwaji CEO Edema Ghana National Chamber of Commerce and Industry and yene kwatwetwe enkomo no inti ni nyina ye to foforo ya je atum ye can say no de bia na mekeka obi be na je say media mfa me ho who said the last time me line up enema bi eto ne be affect no directly or indirectly no onso so ebetumi account inti ye keka ne say no oya wadwen so nkofo bi na enyo mo nkomo no mu di inti de ekoso bi amfa ho a ebre no so a ebefa ye nyina ye ho. All right, inti one issue me di famu edi amount udim say the current chief justice what is so sisi Yura Justice
enin yeboa kwasi enin yeboa nyankopon ya ademo a May 24th next month May 24th na ne braso eno no ye mandatory retirement upe wumpe unya di 70 years no a e wo se o free akonwa no so se judge wo eye Ghana ha yen constitution no sa na ehye no pepepe nti yen first justice ya bibiri no akura ba bi hunu no eye maame Theodora Wood on the transfer che ye pa che kakra ono no transfer a wonya 70 years na wo free so ena omampani Akufo-Addo be appointe ye maame Sufaya Abena Boafoa Ekufu ono be take over ono sunya 70 years no ena wode akonwa ne to ho ema opani otiso sisi ye yira of friend saying enin Yeboah Chief Justice ono so betwa so nyankopon ya adama 24th na wanya 70 years pepepe and sane Ghana mrane kire no wanya 70 years no a e wo so ofia akonwa ne so na obo obi fufuro edin na eno ena yetete se omampani epese obo maami ye freno Gertrude Araba Isaba Tokuno oye Chief Justice enti Justice Gertrude sorry oye Justice yenya jinitum wia no ababe another Chief Justice no enti Justice Gertrude Araba Isaba Tokuno womu nominated man call Supreme Court in the year 2019 and into 2019 November and a call a year Supreme Court as Supreme Court judge. Omo vetino ejini tumu ye bibia 10th December 2019 hoa and almost sworn in 17th December 2019 and into a Supreme Court ho no mo share adwuma se 2019 17th December eye omampani Akufo-Addo na ebo ni din e de call Supreme Court nei yenya ne ntie se omampani a pencil ni din down per Ghana Constitution no sa article 144 no e was so submit a din Emma Parliament nso so bo akire na afei womo etoto na no omo toto na no wia na afei se Parliament ne gini tumu akwakoto na adwuma so se Chief Justice ya ono na eba be di Justice Kwesi Enin Yeboah ono na eba be di na de because opani no by May 24th na ne dwumadie se Chief Justice no abawie ye nti appointment we since 2017 ebeye the number 3rd and I said the number 3 appointment omampani Akufo-Addo ba betena konwa so omampani no waye wa appoint maami ka ho a se bibia ansesa na se de yetete no eyo no an wode ne ba justices and I say Chief Justice makoma miensa no omampani wa appoint wo mo nti from and a friend is saying maami Abena Boafoa Ekufu Nini Yeboah and then ya maami ya yetete ni din se ono na obo ni din no ebeka ho na kyese miensa eno no na kyese ono na eba betoa so na ne tie ne se ye rani ni Yeboah no ya bo ni din no 68 nti no obi anim se within 2 years time ne de ya de a ye besa nya new appointment for ebirum so kire o madwen se any other na Chief Justice no ye wo mo age no wo form kakra nti ade nka wo mo din no se da bi omo awo ba ni mu a che nti wo so show mani mu nyam eni nti ne de ma wo mu sope no obi adi bieye edi digade eni emu na na nti me mo mampani Akufo-Addo aba so and again enra o mampani kokotwa ahomam e ma se ye ba be ye vaccine e wo Ghana ha deck vaccine ye ba be ye bi e wo Ghana ha ye twa ahomam twa ne de ya tibia tia agenda 111 na anu a ye de na mpotemu ho no mu sei no ye hunu sei binu de ye twitwa ahomam a ye sisi dan no ebinu de adru lentil ye nye ne hwe e na wo ho ade nti esono se ye twa ahomam na esono se ye but maye mo maba so o makotwa ahomam na se o mo be ye no eno ne asem ye be kwa ahomam no so ana okay all right enti ye hwe na yakwa ahomam no so na fe yakwa kodi enkomo foforo all right waba enti ye be kwa na yakwa kodi enkomo
yɛne owura akwasi Jan Jumo ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ ɔyɛ chairman Edema Wood Works Association of Ghana. Opani uti bin kan FM sini ma chen. Atiefo enso jo so papa na bibia boko de. Great. Na we de mo futuo nsem a mo de kwama o aban efa National Service Personnel for no ehun ye pese yetie kakra. Ade nti no se on form nko Artisan Works emu. Ejejan. Hello, Papa, yeah, na mi bisa say yejan nti say mu tu aban ne for say National Service Personnel for ya brofo 7 doors office tenane doors o see ye posti bi no mo de wo mo call Wood Works any Artisan Works mu eno na ya pese ya ginchire mu kakra se mu aka mi bisa. Papa eno ko ya ka bi bisa. Na adan. Papa ya ni so ade hu nyina no so ye nyina ya hwe ne aban no afi Papa you post National Service for ya omu wi adwuma bi ani ho a papa omo kwa akoye na ye dwun se adan na se aban no ye di ntusu ye ba se ngasa afọ no opostu bi ko artisans ya papa nga ya de a ebeboa ntina ye fisenka esa pa se afi bi aban na postu ni kwa anye ni papa for ndeta na omo kwa akoye sebe oyi a won dinu mfa ni pa 500 kwa na omo sa ba be di afayen ntina ye di san ntusu ye no ba se aban no I see. And muhunu ni say ni focus on sa area no e wo fam won. Aden on time for mo nko ho ana on sheda nwene mo mo sa sector no ho. Any asa nka constitution no ko artisan den de aban mpo obi an o de ko nka ho kora dina ye di dan susu no ba se nka aban de no ka ho ka beboa. Okay, inti ma yensua de kakra artisans no ye de tate omo no de no omo ye. Artisans yo carpenter for, yo mason for, yo fitter for, yo union mo ye POP or ye electrician for, artisans no your doors. Eti personnel for na person ke do omo ko ho no na ye de bia koma carpenter for ne sa ne ma ya okeka ye nyina. Papa ta perfect. No kwa be no mbefa so modus of operandi ne be den. Papa when you are na abayema omo kotina abayema omo koye service no papa be am we abayen post bi no be call this assembly and this be call GRA. We be call airport Google board that post ni nyina abayen be yes papa omo wi a bibi fufu bia ni ho a abayen be timi ama omo aye ye die papa yin die a ye die ni fa na twinim. This when you are not baby or honor, the certificate make it an Indian vat over fat and Indian cajon, not Uviena buying post no part. Of what Yamine and as I buy and post in a already a man in the Kakra. Therefore, we are on what's not the assistant of all Sodamana or so spa. Tiny money in our 1 year, and I'm saying, oh, yeah, assistant of all so about tomorrow, the year about tomorrow. Then I'm to more cost to no moon, so I was to Kakra. I bet that what I said, no, and I can't say, and Juma for. Yeah, you more mungu school ni sia ta de no papa na bibia ye kan no koloni man ti sa system ni de vesre yin ya no ma omo e wo ta de no se wa wu ni ma de na obi a okusu an ta le papa na be nya ta de vesre man se omo mra na ade a ye sra ban ya de se na de to aban ni ta ban ni ya ade na ban ka to be postu ya to onkusu ya artisan ta papa onko di wen ya na ta wen ya no abayan fana nko babia obenya babia osoro obaka kwotena obeye adwuma na aboa no I see that say me te dia wo kana se a momo de mo nhye danka mo mu aban no ebetimi aka se o we momo ye kuakuo nti me emfa bi nko ha na emom wo personnel no a obetumi a volunteer no aba sa ne te dabi papa ya kan ho abomo papa de wo Ghana me na me ye bro is regional chairman ya kan ho abomo on national association onye se papa individual ba for na me kasa da bi yo association ni order da enti ya mfa ne se ya ba ba bi a wo no ya pese ya post bi no mo de mo ba ho no mo a mo wo offices wo ho ana adwuma mu wo ho no mo e betimi aka se oh Jumo Wood Works enti ye de obi ko ho no mo ana say ne tie
Papa, me company, me ding Jomo, the company Quasijan Company Limited. Papa, your association who I register your tax. Papa, you say, Sechima enough. Ya kwaji asase 25 acres land. The book alcohol wood village. They said the commercial soccer being piano. You go so the Sunyan so of a Guswa, yes, they hit me, and your land, the Cassius Army Association. This is a region here, you go so a boy homework and saying you never copper, was any old can. Nayan call for a conocrason of Yao and workshop or register. I buy here. You reach me upstairs, but I'll call a baby or magazine away. Uko magazine, only now of happen. This are finance spread it. No matter my Peter for mom that quarter. Peter for no call home, but me up with you know, number for me up. Okay, I think say ya tell us here now. My young friend CBB any ever on champion. Oh, me that's the family for so amen. Inti ene akwasi jan or see edini de Jomo. Inti anya Jomo. Any ene ko twetwe nkomo no oye chairman Woodworks Association of Ghana ono no obono ene ne mpotemo ne ene ko twetwe nkomo no ma menko so amfa seda enkoma Jubilee Hospital udru ho no mo ampacho the way omo environment no eye serene o yare a o ho hya ase se eto na omo ye too much me kan for the amount anopa yi entina se ma yare ne nyensem ansana ubisa enkrofo na hefa na memfa unya hunu se wuti ase yeye ne ho bibia wo ho no ano intemptuously now do any akire mu Jubilee Hospital ubedru ho no mo no doctors ani abria omo hwe nipa mo ho ato wo mo nurses fo nso saa na ne tie nie wo mo sre enso hwe nipa nim enya semketwa kra na enu achi no uyi outpatient service no ifri ho no mo a eno no ye gina ho na je pakpakpa uhoto wa ko fie ena ye wode ye agi wato ho na ne ye agi wato ho no nso no ne atie nie ye wo private rooms ewo ho obu ho no mo na odibre a ukura mu no se enipa behunu se o yare da ha wan hwi a se de omonan be yinti obi a pese oba be sra wo no ye nka se wo ye special chin nipa bia o but ye obu ho no mo ye tese wo yare na mekọ di mani kokohu se papa yi yare ma mi yare ne da ha ya ne ho odom obia be pese obeba ho enti ye wodan bi ho no mo a wo tesa ye de wo be kọ ho ebia na wo ho che da ni dom but pese wo be da nipa mu bebre saa no eno so ye de wo be kọ ho no mo private rooms a special one made for you enti bra na yemfa nkoto ne yensa yade ne kakra ho towa na fi ye you na okofie e ba cha wo lab enso ho no mo e be your test ni nyina bi pharmacy wo ho edro bi a doctor bi atwra ma no bra na bra be to yen ho antenatal care postnatal care eno na mo friend we yi no fa ba ne bra ne yen check ne kama afei theater nso ho no mo a surgery bi a yaka kire se kokoye no oba Jubilee a ye betumi aya ma kama maternity wo ho maternity no eno no enyame a wadoma ma wafa ye funu bra so e wo se ohye wasumdiem ye wo midwives a wo mo nipa ho abotre omo mamme bubobo wusire mu mamme tiatia omo wo ho abotre se ne enyame be so wasumdiem ultrasound system wo ho no mo ye betwa scan e free utri sukosi unan ase ba bia yare no ahinta ye betwe apie ne yi yare ne de free ho ma ho atɔ wani usomu a oposa se de wanya okrafo eba atade a wusie no wan ho yi a wani ne betu wani ne kura ntu ye no abrabo ne sen ne te ne betu afiri ho bra Jubilee Eye Clinic no na yenhwe o ma ho ntɔ diabetes any hypertension ye bema wo education ni akire kwan befa so a obianom waduro na wadi waduane a ho betɔ ententententem canteen so wo ho na canteen no ne aduane a ye no wo ho no egina ne nan so eya pomuden kwan so ne afade no aduane no ye gi insurance ni nyina bi national health insurance and a private health insurance no ye gi ni nyina ewo eye yen ho enomo odan boabo mantra bridge ne so and I will be hunu Jubilee Hospital be frame was 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 and your number be frame me pacho ebia na
anadwo da suom yare bi abeto ahyɛ wo so ana awo aka wo bi ne saa nneɛma no baby awo bi ayerane ambulance service into wo fresh saa number no a yɛbɛba ntɛntɛntɛntɛntɛm ababa bɛfa wo ɛde wakɔ akɔhwɛ wa ma ho atɔ wɔ ɛyɛ na wahyɛ ne nso kama ɛde ama me na yɛgu so a yɛdi apɔmuden ho nkɔmmɔ ne deɛ na ma memfa ɛyɛ wei nso nto aso ma wo sobo tea no boost yɛn immune system sobo tea ni be boost wo immune system no ama wanya ahoɔden a wode bɛdi dwuma na sobo tea no nsaka bia yɛ address ne te sɛ leptin wode bɛto nsuo hyiam na ɛne wabɔ ne gwa wode asikyire kakra bi bɛwɔ no ɔmanfa wɔ akyemɔdan yɛkɔ hemfa Alhaji Hankuri Enterprise wokɔ hɔ a wo nsa bɛka bi Frimpon Enterprise wokɔ hɔ a ɛhɔ nso so saa Anti Adwoa hɔ Mary Nkroma wɔ aboabo saa nso na Sister Vero ɔne Snappy aba no ɛna ɛdi animhwɛ Nana yɛ provision store nso wɔ akyem ɔdan woba ahenka no FM ha nso so a wo nsa bɛka bi frɛ akyem ɔdan agent no 0244 878763 0244 878763 number abɛfrɛ na yɛtumi agye wo so na wonya ahoɔden wie a wɔsɛ wonya baabi a do ti bɛtoɔ ɛno na Samte Enterprise ɛnso bi akwan mu ato ha ma wo a ɛdansie ho nneɛma bi a wobɛhia ɛfiri cement ɛkɔpem iron rods yɛwo ne nyinaa bi ɛfiri iron rods ɛkɔpem nkyɛnsee a yɛde bɔ dan ne so ɛnadoa a wode bɔ dan ne so ne nyinaa Samte Enterprise ɛwɔ bi adwumayɛfoɔ no wɔ nipa ho abotrɛ ɛyi ɛnya sɛm ketewa wo ɔmo bɛnya ho abotrɛ mepakyɛw cement no wode kɔyɛ den ahu saa nkɔmmɔ nketenkete no ɛna ɛkɔfa nsɛm bebree de ba no nkɔmmɔ nketenkete no ɔmo bɛnya ho abotrɛ no wadi nkɔmmɔ a ama wo ankasa woahu sɛ mebɛtɔ adeɛ deɛ but nkurɔfoɔ ɔmo yɛ mabusuafoɔ Samte Enterprise ɔmo yɛ too much Amantra Wachi Junction abɛhunu yɛn new story building na yɛabɛsi a ɛne Dukes filling station no ɛbɛn ho no ɛhɔ na abɛhunu yɛn ɛyɛ na wafrɛ yɛn wɔ 0243 583190 0243 583190 ɛyɛ number abɛfrɛ na yɛtumi agye wɔ so nti company si yɛaka baako ɛkyerɛ mede ne bɛka ho na fe yakɔ yɛn anim utie yɛn nso yɛ company opɛ yɛ bɔ wadwa tɔnde ho dawuro de ma wo a mebakyɛw bra ne fa ontoma bɔ yɛ dia no ahenkan FM obɛbɔ wadwa tɔnde ho dawuro ɛwɔ ha obɛdi adanseɛ san sɛ brand no ɛyɛ soronko ɛyɛ professional brand no ɛyɛ deɛ amansan ne wiase nyinaa yɛ den ade atum ɛne nti wo de aba bɛka yɛn ho a okokra yɛwɔ radio station bi wɔ hɔ kɔna sɛ wo so wokɔyɛ contact kora no a paper wɔn they don't have but wɔn claim sɛ wɔn yɛ professional job na obi bi sign contract no kyerɛ sɛ paper wɔn ni paper no bibia yɛ basaa gyesi yɛ frɛ ɛgya sɛ ɛba yɛ amatwa ɔno no ama adwuma no ne yɛ ka kyɛn sɛ nkurɔfoɔ bi de contract bi abɔ ne yɛ ne den wɔn ho yira wɔn saa mpakyɛw we a corporate institution waba mpɔtɛm ha na open radio ɛne wɔn aka abɔ mu a wode ɛwɔ ankasa te si fam hɔ na kɔyɛ o survey yɛba ne professional wɔn yɛ professional job mpakyɛw fa wɔn ntoma bɔ yɛ dia no why numbers a wobɛfrɛ yɛ marketing department no na wɔn adi nkɔmmɔ ɛnkyɛ yɛde saa number no ɛbɛto edwa Baby yɛduro no yɛbɛkɔ Bremu Central Municipal Assembly ne yakɔ akɔdi hɔ no mo ɛnkɔmmɔ yɛno mu hyia yɛakyɛ kakra yɛfi mframa mu no Jesus Alodina Abolunga Awidiba ɔfrɛ me sɛ na wonya Mr. Beka wontena ne sɛ ma me saa na nkɔmmɔ no nyɛ dɛ wehwɛ m'anim ne weyɛ anim na ayɛ kama meda se Mr. Beka Abeka what did go we so for penny one is of me we so penny dijana on na honhom na besi mane nya na djuma honhom be asebo o say Christians are we fasting Orthodox churches no before 40 days before Easter Orthodox churches nina fasting Presby Anglican Methodist Catholic and Roman Catholic yes omina fasting sure
within 40 days na bo say enu ano Islamic phone so omo so aye Islam no no omo de abewuram so omo to be Saturday but Saturday no kra no omo gu so omo argue ebi mo say enye Saturday the reason why I argue say me tell radio nkora na adenti no who said they are waiting for the sun the moon sorry they are waiting for the moon enti say ba Saturday ya omo about Sunday or Friday omo wie but within week we call weekend Sunday na omo hu enti we wie o dey say no sa ade moon ya omo hwe ni mu yi na mu yi bufu no so wo mpie bie mu a we say na waka ho ana when we were coming to celebrate the friends Easter na afi Jesus am yanchi no it is also that moon no ema engineer say omo hu moon no a omo to aso a omo beto aso sa ko sin na sie hey asabe na so kare so say Jesus am yanku no wa me yanku ni this year and what he so we are still searching for him hey on enamo we are fake we are fake we Jesus fake Jesus fake Jesus asa nya afi bia na beku a obetuma anya ne bi mu because was say Jesus say asafo no afan ho edidi no hododo too much esa wabode na too much say ohun biem sa ohun biem no manya sa wabode sa na o say ekuni bi wo ho no yekun awen no ntimi anya nya afi bia na obetuma ku ama wasima anya ne bako ntumi ma biem time de wa fi bo ha yekun anaje so okọ no o ma biem tie ba sa de na wo so wa pe ba bia te I see mi na bako de o nyame adom nyame ase I kind went off for some 2 weeks because I cried my media to attention I'm saying I'm sure they use some maintenance sure yeah for DJ she adwuma mu and also by any day and DJ she I also by for 2 weeks sir okay ya pamu DJ she ya chia tiefo nyina na assembly boko there we just finished a general assembly meeting last week okay the first general assembly meeting for the year Boko assembly anyhow. Okay. Now I can see that your station is loud and clear. There's no shit, there's no dem yopo DJ Shinoko. DJ Shinoko. Ya pamono. Yo, minya ayi. Now you say ayi first maybe I workers day. Sir. May day. Now you say this year Plusak. Regional celebration I had a bear. Eastern region in baba ye no oda oh that's good news yeah the letter kra brem na ye hwa me kra me ba na me hwa mrante wa nam so I can there omu ni team in terms of football omu ni team oh david aseme no kan say obuza ko become the letter kra send na pen woni ono kra kaye also oni team also the letter ma ya omu ni team me do ha mrante na wo ba ko pen na say we striker de aka ni na wo say oh dabi o say utie radio na eye wo se omo a woto omo nka o no nko ani adwumayefo no a wo ye mfuse omo a woto omo nka me kan me say on the day of the program no here omo the foreign players this time we want local players dabi ye were on air presenters yes that's how it here see nyina yintimi mekasa radio yi so abaka ye nyina yintimi mekasa radio where there were you see the assemble no on and abi I can say you were been more on field your cleaners wa ha they can be a place wadaro ma we so kakra your cleaners wa ha they can be a place sir no okọ reception wa you need ebi wo ho sir ye wo omo our fed omo de konsafo no omo na omo utwam kura yetimi bisa say na udidi e fa ho omo so fed enye omo nyina na behunu won ba de ka ne say mama nkofa foreign prayers oh dabi be fi obi a card na nkan me ba mrantie ono ayi ono a okasa yi ono wa only one ayi one rope no be play onye coach a me nya coach oye idea me a champion player nkasa which position jai alodina position be na alodina jai se unsa berwa nam ho a nsusu ebi ma no abeka on so de ma hu no wa hu me sise hu sa berwa nam ho a minim ne pa nsusu ebi ma no wate okay na wo baba wa ne wo adwum se wo ye che don't worry enche say next 2 weeks ya baba ebehu mo invite yen ya invite one say ye mehye mo
Just ma say. What am some machines na me go na mo san share. Oh, okay. Yate. Yeah, me nua ayi. My chat ye paying for our assembly ha. Ye time no almost ye ma me ye chana no paying ye director MP for Kim Odan constituency ni honorable presiding member, the presiding member 1. Honorable Clement Atifa. Oh, Clement Atifa. Yes. Oh, you too much. Oh, now oba better say ye ntini nkan bi mu. Are position bi wo ho no ma ye de ma wana kan wano atum. No, and one thing in terms of as why you din bi no. Yeah, sure. Ana. But I can say onye disa and I'm to a point no. O ha na your friend you go for program list, you go for program list. Yes, I know dear. I see. Yeah. Nti je mo nyina ye honorable ba ya o me ntini nka o ka se kra me sure say o tie pa so campaign nti ni abre oh okay me say o ka se me sure say what was say obo be ha me o pese o timi nka me ma na timi nka nti anopa ye che o nyina ayi I'm going to give you update ya pese ma tie fo hu what is going on in Kwantenu market ne Kumasi station because in Kwantenu market at the moment o kwa contractor be any site to see and the people will be asking say contractor any side that actually say adwuma no ya wie timelines nso am de ma ya twam dada na o ya wie last year October anokre at the moment contractor be awie ne project okay contractors no be awie ne dia omo the letters about handing over the project to us but there are what we call additional works be where it was not part of the original contract na nka ho nti contractors no omo de omo adwuma na de ma omo de omo wie omo part but that additional works no at the time na award the project no we saw it and anaka say they can project nankasa but Ministry of Local Government Web Secretary Mayeti say yesi kana na ewo ho no additional works say they can ho no it cannot cater for okay until the project no mu wie the structures no wie then we can Kwantenum dia no we can apply for additional approval for the additional works to be done. Okay. Unfortunately, you apply it has been approved. Okay. Additional works is just anya ibia on say stores no. Who call dance school na on the stores na nimu no. You apply say omo pavement blocks e wa nim ho no. And one it was not part of the original contract. It is saying it's additional work. You say pavement ho. And now come be a sick bay no no achi ho na. Also so sick bay no contract ni mu no eni ho say we have to fence but bia nkwala no betra no eni ho nti say ya pese fence ho na ho so ye clear ho na ye ho pavement block na ye nice say be ya nkwala no betima dia agro e ho okay it was not part of the original project okay but say ya who say there's a need say ye be yes ad no nti we have made a request for that and all structures be esi ho aye structures no esi inside no apata bi esi inside no o say be in Nuana Pro and yes, indeed, Sadin was say, I request say a per se, you tuning in a few, near bo and also so fufro. They have also approved Saginano, and I'm sure by the end of this month we will start work. They will get a contractor who will just come and do that additional work for us. Even though we share at the moment, cry a bit, mama, lorry park inside no, bit mama. Drivers no crack kwa ye more because omo part no there is completed. E someone who say we been crack already. Yes. Yes, they say last World Bank ba omo person omo corner we will see how the and drainage your drainage issue be what top o. We say so no efi so nti ano so ye ba be ye bigger gata kasem say the be nso no be eto a anya sa ye ma amenu a mo betena shares no inside no apata no so thank you nti ano so ye gusu ye eno no ana kwa no so ye begu kwakra kwadim ho unse ye wo MP's road ana ye wo sa road na Islam Masalachi kwa na ye ko Masalachi no ye begu su kakra se de be ya erosion na eba market ho no e betimi nti dia wo kikan ye da ben and I make I say the World Bank has approved. So they have given us 2 or 3 weeks to make sure that it starts. Oh, okay. So they be a bit more in term. Okay. And now Kumasi Station, so the first phase of the project no. There be na at here for na bebre nim say ahona ye faces. Faces but be a contractor na do no. Ono that is where I would do. Aka ba ko pe na obe bosso. That the aka nyina na o flow so that's the first phase we any part. Okay. Na the obe pavement blocks no and so aba inside no so be any there anti say edidija na emu na nenam nti ye and that is it anti that is and so that's ana ye ba community 2
health center na yesi ni so a is about 92% complete. We are expecting that the contractor will hand over project to site next month. Next month and just one hand over, but said yet near my corner ebia na end next month ebia even either the first week or second week wait me hand over my because it's almost done on that particular project. Say obi twam wo ho no mo na ohunu say asa adwuma nkoso a enye hot na ma hot dabi na emom contractors no omo wi omo part na akasa attaches na wo kan that is it and also be shase enche ana menua nso tutoi there's another challenge bia assembly we have identified ana ye person atiefo nyina and take precaution measures before nso ni start on say ye gates no enra me ne chairman Abeka ye call rounds e okrum na otimi hu say obi ton aduane na ne gata no ye peja ayi ade na wode ato gata no so na nwura ye mu ma so na oto aduane e wanim ho nde no ho na ye free environmental say dey just on ye ba sama no because wontumi o tamta ko am so nyamra me pragu ho me ba na egu ho tio eno so ye ba nye se nipa na obe pragu ho no ya meto no wona wo so buy no ade no wo wanim you cannot sit down and look at it. Nti yesre so tuto brei yenim se enso no to na bia boabo anwura na nom de akogu gata no mu se de be ya enso no be pia akogu another e ba sa na akọ block another water ways. Nti yesre that is another major challenge yenya wo ye municipality amo because the way ye to enwura agu gata mu no is not the best. And right say na environmental catch them say last week jama almost sama nipa by 4 on the same issues. Anna, this what do you call it? This week so. On also I say he's going to continue the more ejumano. Gutters and then this expired goods in the various shops. Last week Abeka or share a platform so near ma ako year fin for stores access no because expired goods. Okay. Uko dia na for what the yadia abesha ho. Nti we so ye bompa say yesre say atiefo mo a motete gutters animu no yesre mo mfa nwura no ngu gutter no mu. Oh yeah, so Zoom lion baba bepra. The Zoom lion ebia oba wa atwam ko. Ono wa wie ne part wa twam. Ana wa sa kopra. Samole mu apra o mabre. O mabre. Ano enye so mabre kura mpo na. But there are certain things. You see, o say prapranwura no for the fagu anim. O ba besisa. O me ba besisa. Na o pra ko gugu tanu mu dia. What are you trying to see? Where there yesre? Mate, mami fa we ntwam na fe yentoa yen komobo no eso nti talking about niema kakra bi ana ase no. Open yoma kakra bi ensei a eye Frimpong Enterprise na make am for the ama koho no mo Frimpong Enterprise we be provision store pese o fa nioma de gum a free mackerel e de ekokopim esichire gari ne ne ka ho no open nyina bia ko Frimpong Enterprise ho no mo Frimpong Enterprise I can show say eye stationaries books ne ne ka ho na wo pa eno so ba ho no mo a won sa be ka bi adokodoko de enso eno nso oton bio owo achimoda Madarina Hotel na se hono mo a obe friend was 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 and a 0242 111236 0242 111236 number be Frimpong Enterprise na waje wo so ne niema ne bo efo and into the ba nche na sa koho na kokoto de na niema nyina ntimi nkoso kama yeda so aye ne Bremu Central Municipal Assembly adwumefo chairman de Maclosack or dan local no na ye chair ena yede kasamafo de ma assembly no Jesus Aludina enso ewa ha no mo mame nkone no mkonkonko wie bre no awie dua ne sa chairman mame mra onso so ho no na kakra de beka ho no yo me am da ase bra yenu Aludina kasam no oka refuse ho asem si nyina yetumi adwene ba koka ho bomu a anka assembly no embre in terms of refuse in any refuse na ebo o mine kakase pa development into min kosu nyina ye refuse nya honhom bia na ye begu ho enye ho bia na eye yan kasan na ye die besre die tete no na sa ne ma weni ho yesi ye nia bia na fide ni bia no menia abroso hwe ye kotomori ase wo
Who said there was a time you drew bought a bill or bought a GI or my containers? Yes. Yeah, a single rubber. Yemia Bema Bako or Hakusi, a drew baby cranny, a friend Wakutum or Yasi. Very good. Not a single rubber in your woman. Because of say, na those days normal use paper bag. That is not pro. But we dear, yes, wrong. Yan trust on anymore. This is the first original rotational Mayday. Yedi. Okay. Our Eastern region. Yeah, I say Mayday they be na koso kofrudia. They be there be yen sabio. Be rotate. Okay. Enti ya two abana na say oda I was say yedi kan a host because the whole region we kofrudia oda na say any host to. Enti 1st May nyame yadoma and past 6 o'clock. You be call a bay float. Okay. From main administration office or they are Baby Fan Quantenum. Okay. At their old town. At their Kusi at Tifa Secondary School on your bay programming in Ara. Okay. We are a invited guest. All the 5 MPs within Achimansa blog. Omina Beba. Okay. All the DCs within Achimansa blog. Omina Beba. Okay. And he ever to suffer new animal. I to suffer other institutions. Maybe so omo embra. Said the Jesus Secano. Meaning saying come for there. Mobile sport 2 players. Mobile import 2 players aba. Mobile import 2 players aba. So you are welcome because mobile nyada between Brim Central. We attack on our integrity. We the when you bottom bra. Etine said the canon. You be programming na be koso. Ewo Atifa Senior High School Nyamada Roma head no day Mr. Barnes Nyaminshia Onshia bebre wade park no another friend no e amaye so that and you know sanya na previous year no before COVID no na Methodist Park all the institutions eba sisi an ne say esane brass band ne near marketing kitibe keka ka ho ni na diska na edan e de ye anti participation institution bia wo ba na mpacho ade wape 150 cedis per to participate so that canopies brass band in your man you betumi adan etuaka. Okay. Afei obi a 7 letter person wo ma oba ebe participate no me pacho ombra main administration me home ana won frame me. Okay. On my lie. Me pacho betumi dey atuja. Oh betumi dey atuja. Me pacho obi a person oba participate bia no on frɛ 024 99 99 92 48 024 99 99 248. Yen samfa biom but we yam born said yesu ankonta nkasa no enti 0241 another 0249 99 92 48 0249 99 92 48 frɛ na kyerɛ sɛ yɛba yɛpɛ sɛ yɛba na me no endin kɔma a also that enye dan na eduru ojo ada no e na do team na ba say ye ba participate me pacho ye nko ni sa me ba we ni o mo mpese o mo be ball ni bia na say yes a lot of activities are ye be ye o say because of a meeting no say all the labor unions na mumbra enye cross ya organize ma cross nko ha the whole labor unions. So okay. Media mukura de mudi hia yititru. Yen so na mo address nyina wi a mo ayi yen ni mudi ye twat wo kra. Say address du mo mo address bi a mbo bo dignity. Ya bo dignities ni wi a na afia ba press. Last one. Because now but just like I started from the press they coming down. And one started from the press and some now kind of be ko hin. Yeah, wo ho na na ebetie. Ya address mu. Ya address mu konkonsan dwuma no mo be ye. Eno de o meye. Mo be ye. So ho enti said ye to aso no. Enema bebre be ko se be ma awards. O say obu ho na obon ho modin wo adwuma mu pa na association mu long service award ni na say yetumi e de ma won. Okay. Eno no from national and the region be that award. Nyame amtie na me ma award no be akase ma be impartial. Okay. Ebia ma yim na ma we no ma we papcho. Enti e be games tag of war any so many activities. Enti wo hwa ya free garages. Ya free media. Ghana Police Service. Ya free NAT, NAGRAT, CCT.
Yafre. Oh, it's to all the institutions. My friend from you now. Yafre May. May 1st May. Monday. And me say you be saying Wednesday be baako mienu bi baako and Sunday ba next week baako ya din some be she free gym ya brain nti okay yeah koi ma me mfa we ntu dwa na me yankwa ayi minua this year atiefo etiemia property rate o ma hu say assembly no we have not started collection say year o ma take over nti say no Brim Central ha no o ma start edge nti say obi untua property rate na o pese otua oba municipal assembly a uhumi a mema officer na ye in charge no na ono so attend to you because they say omo ye cashless ya omo nje cash omo system bi you pay through that system mobile money omo say everything digital until you dey stress mo amu betua property rate this time no so wontua ya na o pese otua oba assembly a oba be hupia officers no mema omo wahu na omo ye payment na receipt so wanya electronic receipt ometu ama app no to fie kura no wetua to fie kura na ometu download app na ma to fie kura na wetua mami we sheda na de bia e ba happen no be pam ye time so on fanche enti ma me nso me na mase ya da se pa ya be say hia Wednesday yeah e ba ya momra ntem kakra ya ba ntem no na tam na we ayi we your interview na ye net and the catch producers and next time for ntem mate kobi anyway dey mudibem that's bebre yankwai no yari we say good morning, glad to hear Ahinkan FM is back. Glory be to God. It's obvious that we are facing global economic crisis, but President Akufo-Addo and NPP government is doing it best. In Akufo-Addo time, Odan Kwanta has benefited quite a lot. There is a road construction from Achimodan to Abrim, which has saved the good people of Odan Kwanta from dusty. Also, the uplift of Odan Kwanta Health Center is on course, and our street light system has also improved. Distribution of young palm and coconut trees for farmers, cocoa pollination and spraying for farmers of Odan Kwanta, though we are still expecting a lot. But we have benefited from Nana Addo Dankwa's government. Ample for bright Odan Kwanta the buy no. Mami fast dan come fama udi Ahinkan Kwame Yaboa. Ajumpa hene Kofi Mensah. Kobe K. Billy Man. Oframe obuwoba ofori amanfo. Nyankopon ya adom ya wone da so chena ne ko yie. O ye number frame ne boy abaso de anko yie no atwen adwen si so ti ase nipa na efom. Nipa ena ede eche mami. Akuya.